Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Kofi ma anapay wa promo at Saint Kofi. Happy so day. Thank you. Back on the wedding and coupons, they want to show support their shows. And then the 31st of July 2026, Fiada, the wedding and coupons is our show. So every 1st of January, I've been Bosumia etoso and so Anyamia don't watch and Bosumia etoso watch Yebabiru. When I say wedding and coupon it in, yes, so wedding and coupons, the Bosumi and Nina Akano, the Bosumi and Nina Akano. Yes, so wedding and coupons, on don't boy, non kind, on boy, home buy, no fine chat affinum, adonity, amen. Amen, Kofi, yeah, that's a papa, part 106.9. Good morning. Good morning, Brother. Me pacho, Mr. Nyako Abronoma. Maminti wana pe. What to say? Nyami adom me hu ya papa. You therefore, Yamias with young Camuina, I will do my papa for your Mangana. I will not pay. The Yamiasha so, the Mastoria. But if you are coming, let me read them. The Bushia, that's a with a suit here. Namaka say, Radit, but then I and then a market day. Let's take to face and prove you that the look of phone. There's a demand to me. No, my story drum and now so the dear first I make a tomato for you more. At the Benham Yambe, Yamaka say, Radit, but then I say, Mark Cassandra, the video will be a couple of shroud on cow on board or by Bushia or many that piano, the bill will be a couple of shroud no. But after my cook pet, the friend Efu, Kwaku, Akochi, Yakupo, Shran, Papa, Takobra. Right, Yanso Yada Sinya Kon Abronoma Sana Pay Wonso Wode Waseda Edia 0593406565 Johnny live on Facebook Oba na wonso abehwedwuma media ni bi no share na fe ofoforo bi nso atumi ahwe na pay. Good morning. Good morning, Mr. Hitman. Mama Cassandra na pay wapo muti say. Nyame adon me hu ye. Yada nyame ase. Oh, Hitman. Yada radiasi so de na che. Osu yada wase wan. Hitman. Abrabono mama ye hu say eye abotre eni GD. Na se di ye kan ya bibia be wie peye. Yada ase Nyankopon hyira eni da bia nkwa hyen a odi maye. Ano pe mi dobo ade Nyankopon ase se wa mama hu han fefefe me ne mabusua da na ase. Abejele abusia da na ase, ajaben abusia da na ase, precious fans abusia dom ye da na ase, Friday bomb fo nyina ewo mu a me ankasa ma Cassandra ye Friday bomb ye dobo ade Nyankopon ase, Kofi Madam City ye da na ase, me de rade ase edi ma bra Nyakon abrabo eni piano enso abrabo Gloria Nate organizer ono so le eye ni so de mi de nyame ase edi mano Sister Olivia Tema committee 2 na brabo Friday bon fo nyina mo precious fans mo esa Nyankopon hira edi ma ye nyina sa Nyankopon hira ye ani Sandra abeka freezu Nyankopon hira W1 eda Nyankopon ase e ya brabo oni Nyankopon ye adwumata Mama afia Cassandra Nyankopon ka won so ho anopay me da say. Good morning. Me ba che for saying. Asante Zongo. Ba mi ti wana pay. Also asafu Yehowa onto pro ewo atamfo ni wati. Amen. Na me no asemu ye twitwi facha me. Alu prekura na wiem ba bia me na. Nanso so facha me. Me ba che wadi djema na ko ye fie dai. Me yire me ma me nananom. Ya hu han kasi sei. Se DLFM eso ni machi yi su free. The 24 hour daily nyina si so it is me bo pitri na me nyane na me so me machine na me te on kasa pa na chese ba bi ewu ama me mati o kan Yakopo beda na si na me da hye na no nyam chase le fiada bebre na ko mo kire ho en na sa dizogo mati be firi ba bi kwan pa mo twa no na so me ho ye din ana ahomara tin manantia biduru ba bi ya se mepo hwehwe nyame somu no ansa na wawo we see where the party nyinara ye be danieja oh that said ye hwehwe nyame somu no ansa na wawo we see ne nyinara be twamako. Amen. Asante Zongo. Comfort Mati Martin Hitman. Maminti wana pay. No pensi ya dobo ade na ati. Ya wa hye yan so ama ye ho amba asem.
And then so Friday ni deɛ na metia College Association Friday bonds ni nyinaa na nefua ando efia papa bi Obia Friday bonds bia anɔpɛ nso metia VGB na menka wɔ ho. Yeah, that's it. Good morning. Primary na family. Me pa me hu your papa your fro saying. Area mama pram. Area mama nti wa no pay. And the place me da se dey upon Nyankopɔn ase. So ama ade papa asanti ebi. And the pay me dey ade ase. E be no. Nyama wiki mu di manya and the pia no. Papa, Nyankopɔn onhia. Amen. Nyankopɔn ontu kwande. Amen. Me nyama pa wo mu nyina no fa dumie. And the pay so me da Nyankopɔn ase e de mo me badora. Me ti ni kanche e wo ready nso. Any anti-magi pram. Any comfort manti bo madane friend why? And I pay me the radiasi. Emma me bushia. Any pram colors na the radiasi. Amen. Yeah, that's Papa. Good morning. The party good morning. Evangelist DJ Hitman. Dixon Bada kuma minti wa no pay. And the parents that chudi ampon Nyankopɔn basa yadom. Yada nasi ne humobo. Ne bambo na ama yetiase. Yakesi yada nasi. Edana sama mebusunya o mampanye na abuafo no nyina. Edana sama DLFM ko fara by my for Hitman sami bi. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Me pa chef say. If your man is so na fe minti on kan pay. You, if your man minti you. Papa Brandana play that was any plan someone with the brain. Amen. Amen. Now play me the radiasi. Name a bushia, the radiasi. The Busumi for me, and Simultaneous Samia, a that. The radiasima, dear College Association. Obia, Omunia, La, Nakasi, Obia, Namibia, Homo Mayan for Donata, Baba. Yeah, that's it. Good morning. Hitman. What's the anapay wa promo at saying? Nyankopɔn do megina me na so Hitman. Yeah, the Nyankopɔn asema minti wa no pay. Hitman me ka se frodo bro ni janshi. Nice one. Me da se dem otu ko Nyankopɔn. Awmo bro ni defo ni bambo ni. Onyankopɔn re tumi so kye obonsam no. Se Nyankopɔn na de asama. Me de nyame ase e de mama in particular ladies. Auntie Mary e Japan estate. Mama e Asarbuchi Majo. Christy awo Santo any Janet Oforiwa papa bi so Medina estate me de nyame ase edema gift ata awo Gulf City kama Onyankopon ayebi me tia zigibi ene kojo enhiraba ene masam me sofiri dadulumba yom o se eye nadum o se send ene me twen no ene me ye yo ebobra na me nka ho Wasti me da say good morning. Black We pa chef for say. I'm pas chef to the makwa kasa fi ashama. Ma minti wa no pay. Ana pa share da was Enquires ma de be. Yeah, that's it. Bon pa de ngire ni me nyina so. Me da was sabre bi adin se pa bre. O adu mi ti ni. Amen. Yeah, that's Papa 0593 406565 0534 050 199. Now this one says, good morning, Brakwabna. I thank God for protecting my family and I from the beginning of this month to today. Greetings to the lawyer fans of DLFM presenters. Thank you for your motivation this morning. Mrs. Minta, messenger, what you about no pay and no. Good morning. Brakwabna. Sakwadie. Brakwabna machine. Major so sakwadie no pay what pum to say. No pay me ho ye papa. You de nyame ase. Me de nyame ase. Ama me sofo pani. Honorable Bishop Richard Jeron Dochia Nyagbede. Any sorry for ni nyina. Me de nyame ase ama Canada compre ko Japan. Oni na bushia. Me de nyame ase ama Mrs. Minta. Lawyer fans of DL presenters. Me che Obia. Me de nyame ase ama Santi Zongo Bufima. Mekua. Me de nyame ase ama Sasawan. Mede nyame ase ama Kofi ma mede nyame ase ama Jan Kofi ewo Elang mede nyame ase ama Joe mede nyame ase ama Chris mede nyame ase ama mabusuafo eni mefiefo na meyere ne memanyina de nyame ase ama monso Kofi eyi Sami bi na wonso
ewo Yesu din mu. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, brother. Me pa che fro say. Sister Magini from. Yeah, wa ba magana pay ye Nyankopon say. Ono pay me de radia se ma won kwa. Amen. Enu nkran hye se ma da bia de ma ye ma ye leji. Awurade nhyira wa no pay. Ifa akonya we so echia area mama wo pram. Me chia bra kwa me otompo bo pram last stop. Me chia mi kru Mr. Pia. Me ba ma mi ke eni junior eni oruaku. Awurade nka ye nyina ho na domti. Amen. Amen. Yeah, that's Papa 0593406565 0534050199 and Obaswa Nafe wonso wodo wasida ediaba. You were live on Facebook. Share link no Nafe Jumadi no so into me emfa to mampa infra. Good morning. Good morning, Black Obana Pome. Me pa cho me hu ya papa pa fro say. Pa so do ni live on logo. Odo ye na Nyankopon ase. Anapa mi da nyamia say na Friday abetu me ne me busuafo. Anapa we be di shop. Ye say da na se bebre nyama wire man nyina say da na se. And I said that na se Black Obana o ma onyansa de dia. Wo fa asem ne brain. Black Obana nyami sha anapa we. Amen. Amen. Yeah, that's Papa Henrita Akuamo Aboaten e the message about. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me ba che fro say. Me said Kasafi Sakmono. Seth Maminti wanna pay. DJ Hitman, Danya Miase, na pay say, Nin Crashen Sama Sambre, Mudo. Danya Miase, a found in Obusian, Danya Miase, family minimum Busian, any dear Busian, Foding Shiraba, Anadra, Chezi, Obipia, Yakoponko Bipia, DJ Hitman, Unyamawa Danasama, my wife. Right, Mate Medase, Papa, Henrietta Kwamo Aboaten say, I thank God for seeing me through this July. He should continue to guide us through the rest of the year. Good morning to you, Bra Kwabena, and your team. Henrietta, and I pay Asada Kessie, Eyawodia. Good morning. Morning, Bra Kwabena. Janet, Mamma, to one of the Radia see. Oh, Bra Kwabena, Yamin Kessie. Yamin, if you who any area. Amen. Oh, I'm both about Bushia, Nimba Bushia. Amen. Oh, Bra Kwabena, Crashes of the man upon it. You took Mama Cassandra Shera did a precious fight. Oh, get your money, Shera Disa. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Morning. Pache Frosay. Some nana about the donor from Iron Boy. Iron Boy and a pay in the Yamiase. And from the Yamiasi, Mamma Busia, and then a year, and then a man. Then Yamiasi, Mamma for a champion, Nana Kwame. I mean, show me. Amen. Amen. Yeah, that's Papa 0593406565 0534050199 Anidaso Wɔhɔ. Now this one says I thank God for my life. Piano Eddie Free Tema New Town and I pay piano so Edina Seda Wadiaba. Good morning. Good morning, Kwabra. Me pa che fro say. Your family are Tim Crime because I show Bodaka. Yeah, Tim Crime I mean to one pay. I no pay me doing Uncle Ponce pass, say I bought me who buying. I'm at the baby actually. And you penny young Koda, the patch on this and never mad patching. Medana Sepa, Kwabra, call Ubinsun Casabi. You will be Suba Casabi and I pay 106.9 Anidaso Wɔhɔ. Akasibano, Duba Kunafa no pay no swabo. Aha, and ye diaseda, ye de basic trading upon Yankopon, and ne aquacoya kita when Sabosme da itratui. A radi wanting any more fanchero. When you are Kumaswadi and Famau. The Abbey Musione sign one penguin Famau. Kukwamon Paya Biara wabo a free affair chassis a bepemene. A rade, yes, century, oh, a brabum, Adum Linti, Amen. This one is coming from Nana Diodua Watosomi and Sam. I see and come and copy a bush and you know what come move here.
31 minutes after 6 a.m. here. Coming up next on the show. Good evening, Samago Paramason Samaya Cradon. It's by Can Courtesy. Lumba is supernatural mineral water, always proud to be associated with the sports news on the biggest break for sure. My man, your man is in the building this morning and he's looking so handsome. My wife, Papa, what to name you? Yeah, the sponsor, bro. Heavily produced by Michael Okocha. Fiera, a man of friend of Melon. I like the shake. Okocha to pay. LED production, Papa. Let's make a do that. And I say, Ma'am, say good morning. Mr. Hitman, good morning. And how you doing, sir? I'm super. And we thanking God. It's a beautiful Friday morning. Yes. Today is the last day of the month of July. Yeah. Papa. See, that's what it's in Kwemo. Don't want anyone share fear say, but any one you won't. Yeah. And your papa be a ye, and your degree be a yabo, and your experience be a ye walk is by the favors and mercies from God. Yeah. 1 hour posters a bobo by honey and chinwon. Yen ye fenchi obi, a ya dumbi, and a dummy, and a pay ye den yankopon say. Wa would see no pay our radio show, meaning baby, irrespective of your geographical location. Baby, be a would see DLFM. Yeah. Wa would see no one named the Yankopon ye at the amount. Say Yankopon ye be a fine. Yeah. You can choose not to thank him and also praise him. But ye named the Radia Yamayeno. Ye fanasida endi de biarada. Dabi. Rebecca said, Abba Father. We thank you, we praise you, and we will honor you. Radia Danase, Papa. Bibia Boko, dear. If you're to say, you're the Yankopanse, and if you're that, yes, and that's your 31st. Yes, we be saying your grant is a payday. No. And I Kakrakem, Dabi, Bibiankem. There's income. Your proper check, come on. Papa, are you okay? To be the good. Now, the Mamma, that's all. Wafa Hopa. I'm on live on Facebook. Sabosumi Sui, what space? Washe. But we didn't come on. Come on. Design here, come up. What you draw? Lajos collection. Come to one. Near Yedana, Papa. That's what my wife. Mammy say, Ubreni, I would use some I crowd. I am quite right. Tabushano Pamimo, Chimimo, Aquaba, Quenson, Cosocramra, dear 106.9 megas, Ramraso, a good moon, some Papa, and the Sumo Jumadi Cassius, Bueno, hey, idea can send it as Sumo Bia Jumadi, as usual, I will take Godfather and car, and what Jumadi Cassius, Sano Pano, one also for Jumadi and Cinemetri, Suchumadia can separo, me pacho Jumadi and Chami. What was so many in Sumo Fordus and best Magadus and Mambi say, Mensuma Sumaguda Moon, some Papa Payan Fansomo, Jumadia is not be Bia, and soon to mean Concast appears, and come on Lumba and Supermacachos and Brono Brand, we are trying to say, dear, Nelson Lumba and Supankua, and a Timmy Quam want to pay Flana, my dear 169, or my Timmy flight ticket, Jado Conco phone cross on an income later, Signalo, Jadi Begua Fia Fua, Yabesi for a Fisam Commano, Jadinin so some internal pounds and Kalumba and Supanibia, Bomade. San Cansoni Minasa, Bibi Bianco, come on 1 year, 0549889685, also Pono, 05494366, Lumba Super, and I meet your mother and show Jumadia so, now sounds so to Jumadia so Madama, and I think when I good moon 7 brown, how Jumadi Cassia to Mike so quarter, hey, producer on a poor producer, Wakucha and Samna Gunkata, so Besma Cadusa Mambi say, Mema Samna Sanso, and Toj Medes on a power Janishono, live on Facebook, San Juan, Adia can say YouTube Naso Dia. Capital D Capital 106.9. Imagi Saudi video Saudi Empokria. And we have in Saudi and Sasso Jumadia Signal. Mike so quote a fear no pay the massa. Minim sa Wofiana sa Woko Juma. Adia can say Juma Mubarako Squasodina Mekra. Nano Sia Crefu by Adia can Sempono. When a Jalabia says in Fufu Pamasa. When we correct one panty Mike so quote and a one sweating me didn't come on. Dudona so some young commander Samana in commando. Jean for later says exclusive. And so Gora Sanso and Toj Medes Anra when himself Bamone Kay big and Bakufio when Omni Club and friends have retouch again. One more answer with Germany Mamua. Now after 90 minutes, not Germany. Adia can say Bamone Timno and so to me about retouch again. A cup poly dunum 15 goals to 0.
ana bɛmu ne kanso hyɛ club your friend say Rotaki Ghana ana pɛde san komano enso to dwa nanim say asere sɛ baako to dwa during that time game no so ende ade kan say game no na 12-0 no unim say at some point in time na game no 12-0 at minute 75 ana Rotaki game for no enso ade one player bibam na reporter men say kan say player no or a police officer and they ukopiem enso club now was Savias Cassia into a penina, your friend said Lucas Pozot, and Rano Subajam into Cassia, Maza, Edisa Mudi 15, and they Cassia when you are with Mamba Boboni, and I'm subing a name, me part of permanent team no such clubber, your friend said Rotaki Gana Penina, your friend said Lucas Pozot, one of your policeman Lucas or your club Cassia, and at some point in 10 minutes 75 a day, on also nice, where Timmy Abe Jamusiaka, and said the man club in Anosia, Coma, Mensaka Dinano, and so to Jajumadi. Bibia and sweat me Kana Copiaman so EP and dia. This season also season in 2026-2027 season. Winning say club on my register players who drop a Chelsea. On my team register 38 players. The following club on Sudu on sweat me register player to drop a club of friends at Tottenham was no Casano. On sweat me register 36 players. Obeka the very last time at Chelsea and so a register was at the number of players. No, a way back 2024-2025 campaign. Omutimi register 58 players. Chelsea need their massa. Yeka players by their omo bi o makachi brutal day. Udbeka is 2024-2025 season. Omutimi at fourth position after say Omutimi register there can say 58 players. Next season Yebesim 2026-2027 campaign. Omu register 38 players and also Eyankuma Kefu Badinga no. And so to Jumadi Suna Bibia and sweat me Konkana officially club and friends Atletico Madrid. And so sweat me a reported Barca Edema Real Federación Española de Football. Adi 20 can say RFEF no. Omatimi a report you mention say Brantia friends sepono me pato Julian Alvarez say Academy Atletico Madrid. Womatimi a reported Barca say Camila say omo arazi player no. Enti yemfan zenka kromu awon na unhu baby girl bi now the one no fan say bi now don sabu boni baby now baba na say baby girl ntino was no report to anubi and Atletico Madrid that the Barca say Biswana Barca Atletico Madrid Tita club no and Shanam so entiametins enya ade kan say RFEF no kwa say FIFA so metimi a reported Barca say omu player friends say Uriana Alvarez so under contract ni nyina mo Barca and so etimi de oma no ne na ma Brantia no me no kase no a Brantia no so ntimi nya sound man ono so didima Adema club friends Atletico Madrid no pe no yede sound komani nyina no and so atu John Bayern Munich fi am club president your friends Ibel ono sporting director openi for official communique na bamonte wasienka emo biantia is a season we no me patcho omunya ready so metuma atwa so outside player be after someone saka Brantia your friends na Brantia na your friends Ismail Sabari no and so player the Morocco national team no after say almost send sa two players we no opening see any komo biantia say club friends Bayern almost so team we almost signing 2026-2027 campaign there come here say some no Bayern almost so my we are there can some transfers out doing no and on share reporter men second openo yere so sumini nyina enso ma nanim say Liverpool 2026-2027 season one first 6 matches omubo EP no ubeka no sempo no ya incarnation so omubo Newcastle United afa unim say omu wi abebo club your friends are not here for us afa no omu kwa akoba Egypt town afa mabebo Fulham afa kwa mu wi no mabebo Bournemouth after that no mabebo Man City unim say clubs Newcastle United first 6 matches omubo nyina no eye new manager sana be team no obeka so panina your friends say Matia Yasel after so panina your friends Eddie Howe and so eja jumadi na to no one be for sanso na Nottingham Forest no kasa no openia friends Oliver Glasner and so na kofa jumadi na openia your friends Gary O'Neill and so akofa club friends Egypt town of no Alvaro Beloa formerly of Real Madrid and also and am no kasa be for Real Madrid jumadi no na Bournemouth to no openia friends Marco Rose and so na be for openia your friends Man City openia your friends Enzo Morasca after Sempono openia friends say Joseph Guardiola and so jumadi no Enzo Morasca and so na be for jumadi Manchester ade kan Sempono me patron Liverpool team no omo first 6 matches omo ball and so EPL ni no a new manager and omo hia no so enkoma akra fi oba and opedi say jumadi nyina no and so to January 1 the other one Newcastle jumadi no yendi sankoma unim so akoda na friends Sempono Yao Perhina
one chese penifon se ne after so penina your friends say Bruno Guimaraes I call Arsenal no and we ya so betimi nya replacement and tiamete and say kwada na friends say wow people e pahina one na so mo so bomadin bia so mo sabetimi enso aka na no so ente akra men say ka no pe no yede say osum ni nyina no enso atu dwa na unra obeka say medi komo so peni e friends say Yan Infantino oya FIFA president no enso de komo kakra ba monti say ne waton shares enso wo world card kan say FIFA so ye unim say world card na say FIFA organization na say FIFA tournament awoto a wo mo so timi organizing nyina ne say what all chance ni bi enso ama private institution am USA and tiametia no pay and say CONCACAF 41 members ni nyina nso ko meetings e massa sad na FIFA e de ba montino omon so wo mon jintum ene ani wo kene nti CONCACAF nso timi make your statement clear say ne sa insise na openi a friend say Yan Infantino FIFA president wono se de ba montino wo mon jintum ene ani wo kene no so report am say kadinya no enso man na Scottish anade kan say F no omon so timi so the almost stands about woman support your family say real for there as it stands almost sweat me make your intentions clear to penina your friend say Yan Infantino almost so say ni juma dia one also de ba FIFA so no and is Scottish stuff no and so see en kamo biante say ne woman so di your fachi san hunu na sabi openi your friend say Yan Infantino so no person di ba FIFA so no almost so entene ade kan say Scottish stuff no and so etimi declare support da ma yofa and opedi san komanya no and so tu na EPM Panifo and so the official communique about almost next sitting a sima me pa chom clubs out to ane Monsusu mutimi dia kan say we no enso betting companies out to and so sponsor on what odu mu logo and say on Wembley and also dia kan say no sponsorship no monte dia kan say sporting companies out to and so etu anim ni nyina ye banding tiene wo be hwe dia kan say Betway on West Ham United oba na guom jese nanim ye banding sanso na debate we no Wolfsburg ye banding nyina stake Everton masa next season muntimi nya kwenya mfasa ni ma nyina no entum jesi na ntu ya reporter ana payment se ka dinya no enso tuja na Real Madrid club ne mpempi mi din komo enso chose edisa se ne o ya biggest club ana se afepo no ye beka se the most richest club in the world unim se me no ka se no 440 million euros ana last season ana se under 6 seasons for the past season, almost me generate from say almost sell academy players and Madrid say entity player ni Antonio almost me 440 million euros and opede some komanya no and so tuja unim say Man City and so etimi akoti am figure brand friends say Rodrigo and Deska Scante wodi ni juma and so the club friends say Man City no medical ni commercial Madrid and so am per reporter metia no pay and say Man City say 75 million euros and Madrid was say can on me for 30 Adia can say year old Rodrigo and Deska Scante and Tiametin say Madrid so musica 50 million euros and Timasa and we bad say brand friends say Rodrigo and Deska Scante no and so be free Man City then we are joining Madrid no see latest update and also free by din come no do no so to Jumade so na bibia and so etime kon Carlos SP and so etimi join club friends say Real Madrid unim say na Madrid and so almost saki players do na we no and so your backup striker ne woman so see o metra bench na Branton and their friends say was Zelu emna bia twom no so backup striker and also attacker de Kylian Karim Benzema and then Kylian Mbappe Latin and leading Madrid lines no a Branton friends say Carlos SP and so eba be any backup and opedi san komanya no and so to reporter meeting say Madrid and so to 25 million euros and so ya deal and say sika and so PSR and opedi san komanya no and so to na the Don Carlo Ancelotti manager at the Marcelo South of Brazil national team no openi way name manager and so the Marcelo team no and come out whatever Montesa Branton friends and Neymar Junior da Silva and your Branton friends Casemiro Hendrick and Branton your friends Danilo Massa henceforth omo entimi ensi aka ma da ade kan say Brazil national team ni biem emrante we nyina so we jom kwa ma return no so eya nkomo pani friends the Don Carlo Ancelotti so no enso akwadi no pede san komanya no to judgment so na bibia enso etimi akonka na Paul B Pogba eya former player at the Manchester United team no wakwadi nkomo wase Massa ni career mu nyina club of boy wo brepa eya Manchester United was during the time of Juventus and emfinfin wa ode pass na shego sa no pen na ni jumadie wa attacking on shego na matter wo ko Manchester United yes say wo betake wo ba chire and ball e ko na ni ma ba wo ba join ade kan say attack
enti park ne so de na se Manchester United empempi managers abranto so boy andam no na se empempi no so pese sebi wono so timi adwuma ni nyina bi our park ne so ento se ne yen kamo bianti ase ni kariam nyina club wo boy a wote so pa masa wo bre pa Manchester United club and so nkoma opani a friend say Paul Billy Pogba formula of Manchester United team no enso da Montano pedesa nkoma nyina no enso tu judgment dey so na bibia enso timi akwankana Cristiano Ronaldo enso di nkoma wasi Kylian Mbappe loti empempi no hu say Real Madrid o mani mo empempi was struggle enso say Kylian Mbappe no naturally onye number 9 emom Madrid no mo force convert no wasi ani yase ne wono wa matu no Real Madrid ko be boano na wono so timi ahisha mo go se no so nkoma Cristiano Ronaldo so no enso da Montana masa Kylian Mbappe wo brempo na wo Madrid 2 seasons near pichichi no unim say ade kan say top scorers ni wono so atimi agini nyina enso Real Madrid La Liga wagini nyina ti abranta no brempo ne anka Kylian Mbappe wo mre de masa enenka ade kan say Spain teams no on beti su brutal no so nkoma opani a friend say Cristiano Ronaldo so no enso kwadi no pedi nya no tuja na Chelsea enso atimi adi nkoma cha kodana je friends Enzo Bueno Fernandez Esa nza kore na nsente mabon se mpempi no toto ayampia ne ade masa mad Chelsea me ko mad ne club ma kono minyamepo ene Chelsea si yankamo bianti asesa akwada na friends Enzo Fernandez wo munsini kwan se opeso wo kwa kwan da wo so wo kwa no so nkoma Chelsea for enso so aba monti wo mse ne wo ma biem club bia wo ye wele na sempo no wo pepa so mo nso betimi na negotiate over Brantia je friends Enzo Fernandez no wasi o my ready o ma bo mo pno enso atua no so stanza ano pa Chelsea atakere nkoma no dodo na nso tu judgment de suna bebe bia enso etimi akonka na Lami Yamal Nazraoui e bana kwada we budo unim se woni ababa ye friend se we no enso Ines Gracia ana se Garcia ana ona Lami Yamal Nazraoui ti yanka wasi ene Michael se o coach awo baby girl na no ofese akwada na edino nkomo Ines Garcia se fani dimbra Lami Yamal Nazraoui e bana no wabudo no wasi wiase nyina na wutie me baby girl na se akwada we yenya baby man bi se baby girl sa situation ka se tiamasa unim baby girl sa ye wo camp mo ofese ababa edino nkomo no Lami Yamal se nkamo biantia se wiase nyina ni baby girl na no ofe pa na mo de join show no live on Facebook and during that time yes wo praise baby girl na se ne wo ko swimming kakra Lami Yamal ne baby girl Ines Garcia na ne wo da punima wo so enjoy wo monti holidays in their master footballers no wo enjoy brutal no be kai se the Michael Olise dia bae one day ano din sin Lami Yamal dia no esan se wono dia no sebi enye swimming kake baby girls te so na chese twerking no se shake no adwo Jessica Parker se no e twerking enti ano yankoma akefu abani nya no enso atu judgment de so na bibi bia enso etime konka na rawu senso se kan ma Real Madrid team no ono so etime ko prawe no e muscle injury amete and says 6 weeks abranti we tref want me sia kan and former club friends some Madrid no so bad news and o perfume abadi nya no and so atu jananim se Borussia Dortmund and so on value on third kit when I have violet and yellow until Johnny show no live on Facebook and Mike so coach Firan so atimi our project at 2 years screen since tunya dia kan se Borussia Dortmund on third kit season we on di come and also ayen come akefu abadi nya no and so atu and no me bedi come kira so panina je friend said John Stones on so etimi attach down Italy and pay Inter confirm say Branton on so at say assign 2-year contract and so dem international Milano team no enti John Stones assistance official or a player dem Inter Milan no so yankoma men say kadi nya no and so tu judgment dey so na bibia no and so etimi akwanka na masa dia EPF for so etimi ay no ekwanka brutal unim say ne o so etimi donate 1.5 billion pounds ediama EFL enti EFL clubs ahodo am so wo under EFL no wo so timi adonate ade kan say 1.5 billion pounds ne wo so timi fandi o mujuma na ade kan say EFL no eno so timi konkanti masa na EFL na kam no mo edin dia mo ena EPL panifo so atimi akobenkrom ne clubs ni nyana 20 clubs ni nyana no enso akobenkrom adonate ade kan say 1.5 billion pounds enso da ma EFL masa anti krom wa ebetimi abisa no so eyankoma akefi oba na me no kasa officially
Santos Fonso timi aye Nema Junior adia kan start na no na Johnny show no live on Facebook Nema Junior say I'm start to a Santos ni club ni boy who club or starting ni career boy say me no ka say honso no say odi ni dwuma de December na ni contract running out abrantewe enso so atimi anya yes anti na ono so timi kwaya ne wade sa start na twamfo ne de nkoma no dodo na so tudwa medical din nkoma cho say ne Gianni Infantino nkoma ono so da ma mantisa adia kan sepo no me pa cho auto shares ni bi ariama ankwankwa dwumade enso US no ene de yofa for omusi omuso brutal woman see and come yan Infantino ntiase koba ne se woman nti omu yofa no omu still na okoso enso 10 ade kan se shares ni bi dia on be boycott World Cup and also yofa for nkoma mo de ba nti omu see ade bia na se tournament bia FIFA nso timi organize no omu yofa e be boycott nti emu aye den enso so e de ma FIFA for no so nkoma mense kana yofa for se yan kama obi anta se womu krampo no won obeka se Nations League 2012 when 2017 ano mo start say on be na nsentema no mutimi mane ba so 2017 no ano mo so so on be Nations ade cancer league na nsentema best 2022 was 2023 more ano mutimi yama timi stand there o meti yankam obi antia say special openia je friend say Gianni Infantino say ekoban say oton shares na am so betimi organize on World Cup enu ye yofa so nkoma na say wo pani a friend say Gianni Infantino de yofa fo gina mo ko agina ne ko so brutal ye de san komanya no tutwa wo dwuma de sina Benjamin Mendy former player de Man City abrantie mu ayedema no after say baba bi so ade kan say rape case to ne so abrantie koda fiase wo imprado to na abrantie say mu ayeden unim say 2018 at the time Le Blues of France national team no age World Cup na Benjamin Mendy agina bia otimi age World Cup ni bi abrantie na timi aton ne replica World Cup no 2018 World Cup abrantie na de France akwaji ya no wano watimi aton ne replica trophy and perding command to na unim say what on 54,000 euros enti masa baby gas in dem pempi na say mo hwe bibiye esanza Brandon wanya boni bia court bono aven Man City wo unifit ade kan say omo team nim sponsors out na say wo so Brandon asinyina no wo jani no say Brandon mo ede enti replica dam trophy 2018 what the France are share team ne kwaji ono watimi atone de 54,000 euros anope no yede san komanyina no enso atu John na Jofa vice president Penny friend say Gabriel Gravini and say Vina was it on young come up penina. Your friend say Gianni Infantino when you want to say massa football and your politics and then his son penina friend said Donald Trump Anna moya munyama massa and you quite out with the 40 for the football. Was it football? Who Gianni Infantino now invent here over 2 idea can say football and bunny saying and I say Ubaya autocratic you can you won't we can be and Kabi what can I say final or penina. Your friend said Gabriel Gravina was he and come up penina as a massa. Woni opanina ye friend said Donald Trump na nyam nkomodi amundi na twi football so free san hihye ni no so nkoma men se kadi nya no enso atudwa na nim se UEFA fo so wom so atimi opanina ye friend say we no nasa highlife wano club president Edema Paris Saint-Germain team no woma si won be opani we no wa contend opani e friend say Gianni Infantino for FIFA presidency no eno enso UEFA for enkomam de ba monti opani de wase ono wanka wonya ready say anko betimi stand for FIFA president nemom UEFA for nso ehye na chi woma se masa yedo beko umpo yedo beko nti anasa highlife club president Edema Paris Saint-Germain team no report amete and he say UEFA for say ne wom de no beko na ne wa contend opani e friend say Gianni Infantino for de kan sepo no me patch FIFA presidential election so ebeto 2027 yedin komano dodo na so tuja na Brescia enso so etimi akob ade cancer bankrupt team no yaguno League C at some point in time no mu bo Serie A say mu adin o mu ko Serie B o mu ko PM Serie C say mu adin Brescia ya good team no after say omodeka 20 million euros o mu ntimi ntua unim se fa opani bi say Jose Maria Pep Guardiola wabo Brescia da sanso ana Ghana ye icon Steven Tornado appear former captain and the senior soccer team the Blasters of Ghana o mu nyina so timi abo Brescia team ni bi da unyo opani bi say we no enso Roberto Baggio and penny for me say at some point in time no mo bo Brescia na team na gu and also nkomo akefu ba di nya no enso tuja na say kopem Europe dia
open most valuable players a one player per ano no onfi Europe no so etimi make squad no unim say Kylian Mbappe Lotine won be 200 million euros and ne yetimi rate ye value no santo na brand fence Lamine Yamal that we are ban 220 million euros weno Ellen Brotal on 220 million euros we na brand here your friends Michael Olise 170 million euros we na brand be and so to say Jude Victor Bellingham 160 million euros and a brand here friends Pedro Gonzalez 150 million euros a brand here friends Vinicius Junior one penny player on free Europa one also Kansas squad weno and also list one also to me make here 140 million euros and they say the massa aside a brand here friends Vini Junior no upe players on board Diana see volume and so we are padia omina Europeans and operating command do na so to Jana say ukopia mo EP no so dia say upe managers are almost so atimi abo EP na chepa na sempo no omasumpa acha eya pani friends Mikel Arteta 6 years and wadi wa EP and sound so pani na your friends Unai Emery no so atimi enya 3 years after panifo we mo omo medika omakani na 1 year 2 years and kwana say wo matimi asumtie say eno na nkofo do na di nkoma say ene say Mikel Arteta kamia say na season e fiera o Mike so coach omo team Arsenal enso betimi defend English Premier League na no so eya nkoma aka fiera by di nyina no enso tuja na Brazil so atimi the official communique enso ba montom say nkama Obia say October 3rd am say e wono eye ade kan say international break ombebo India enti Brazil versus India game ni betoja enso e was Salt Lake Stadium Kolkata and also say enkomo akefi obadi nya no enso tuja na official Abrante fans Marcus Rashford enso so timi say goodbye to ade kan say club Barca and no so timi e post here e ma de enkomo nya no enso tuja nti enkomo de nke dos na mom emre ni kopa papa nti amana ni enkomo nya no yem fancy kan getters Lumba super enti yensi from na fefisa mo enkomo ni kitua bi yem fan no so me so na fe so DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Right, abusu sinkonya so kan ketasi Lumba super no pai won sanka Lumba super ni bia bomade na ma sanka nso ni bia sansensu nwan waso abadwama so a chese obi bia agi atumo bia bobi dwumade bia obi adi no eno na ese ade soma wo afiwamfuam so no Lumba super ya na nei mene o kase yedidi adwuma amadama yegusu sinkonya so agode mu nsem ya de soma fa adu so no yemfa fisa mu nkoma no enso so na fe yenso adwumade enso mene o kase de Black Satellite of Ghana under 20 team no omo wa Cote d'Ivoire jamusu kru ho na some big games no enso etoja na enra yene ade kan se Burkina Faso second game no enso if after say first game yene Nigeria mo share 4-2 no enra second game no enso etoja na after 90 minutes na se Black Satellite of Ghana aseba kuma Burkina Faso enso so atimi aseba kunti enra wafu some big game under 20 Black Satellite of Ghana boy no game no ende 1-1 Abrante friends say Joseph Badu and atimi nya equalizer no edema the Black Satellite of Ghana and opedi san komanya no enso atuja na no be kai se midi nkoma so kire se mediama enso so ense timi akoda na friends Emmanuel no wono no sia kai enso de man Nations FC team no na after say mediama enso ensaka nation ade kan se Emmanuel no enso so player no one the video we and about montin on value Abrante no nti join show no live on Facebook capital D capital 106.9 national video a mediama enso so ekwan mo fa so on value Emmanuel ano. Enti wey ana se video a woman so edi tuja after say amon say kan Abrante friends say Emmanuel ano edi nkoma no dodo na enso tuja na enra mi bedi nkoma enso man say Abrante a your friends say Joseph Paul Amwa enso so etimi etun hit hit 1
Commonwealth Games 200 meters abrantano edi first and so high nam so bi me no kase na semi final walk off final now after say we di first on hit him no Paul Joseph Amwa edim komo say and tuja feel good. I've been preaching round by round. We're done with the first round semi-finals, and I had a pretty tough late draw. I didn't think I was going to get it in 3, but I had to psych myself up when the lanes came out that I had to put myself in a good position going into the finals. If I wanted to make the finals, I have to put myself in a good position going into the straightaway. So I think I did a pretty good execution. I might have to clean up a few stuff going into the finals here. I knew I had to run fast to be able to win or qualify, so I'm happy about it. Yeah. Joseph Polamwa no and the first on hit him Enra Enra during that time Commonwealth Games 200 meters semi-final no and so it took 20.24 seconds and a brand new and so did defense. Me no kasa dia walk off final. Ye nyina ye bom pese ono so betimi enya medal bi and so na Ghana den come no dodo na and so etuja dwumede na after say Blasters of Ghana ye fi World Cup ban unim say ye goalkeeper number 1 Benjamin Asare we say kan Edman never say that until the bones are fully rotten out so folk team no say oh thank you to general mosquito dia no and thank you to na Benjamin Asare okwa na nra woko chief imam Sheikh Shaributu eho ana represent Ghana jersey enso man. Odi yenhwe video ni bi. Yeah. Okay man. Enti weyanso enhyehyɛ no etojo during the time of Benjamin Asari goalkeeper number 1 adema the senior soccer team the Blasters of Ghana no so enkomo ano so so Sheikh Mama so ya yere nkomo dodo na so etojo on this note agude mu nsema boabo anya yam fancy nkomo de ankedos na mom anyumra ya jimra onu nsia kase ne so ade akam nyina no yede ebebro na me so no we eye birthday bia mefri ansakwaku Albright wano juma ewo Hot FM dabi ono ewo Happy FM enti ansa kwa Albright ewo Happy FM Ghana 5 star wasi yamfa kunya resini amhye Helena Frempoma Japan uko school ewo Padvid New Generation School ewo Latabia okwashi enti Helena Frempoma Japan we Enquire free ansa kwa Albright wase uanti bisiwa ana si yamfa kunya so na we show happy birthday mpa enti on this special day of yours no yase nyankopon hira ana de ma wedding fie mi ansa ne nyankopon onti nanim nchiro na oma onyima penimpa oma onyi yes enti Helena from Poma Japan na me onhira pa onti nanim nchiro we efi wa anti wo bisiwa na si yamfa kunya so na we show happy birthday na we so efi mi senior ma bi wa success wase ene ni junior sister na se na chiba birthday Rosemond Dakwa Rosemond Dakwa ne eya wawoda wa unia bema success o mamu bi anasi amfa kwenye so na we show happy birthday pa nti nyankopon ontina nim nchiro o ma anase ontina nim nchiro onyu mfra dumu enkwa dumu nti on this special day of yours no nyankopon onyo kese nti happy birthday enkoma Rosemond nti Mr. Hitman mami from na wonza no pay Oscar 13 the message about no pay Oscar asho wose obetin nka no pay metin nka che papa Oscar 13 wose opon ma nti wonka o tie dwumadi no pa one of our people are omutie ni daso ho mo bi adwumadi no oh yeah heavy yenda na se papa Oscar 13 right Bismarck do say me that's papa 23 minutes after 7 a.m. here coming up next newspaper review segment no yeah dey ba Adolf May met my woman Jesus met my woman Jesus me ambus my kwebio my ejo nya me ne bo into Satan Adolf May met my woman Jesus DLFM 106.9 Anidaso Wɔhɔ
Anidaso Wɔhɔ. It's a Satan. It's Jesus, oh, but my woman, Jesus, oh, me I was my baby on my edge, on your minute, say good DLFM 106.9. but my woman, Jesus, oh, but my woman, Jesus, oh. Grab your my edge on your mini bow. Say your name. Yapeo. Say yapeo. 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 DLFM 106.9. DLFM 106.9. Say yeah. Jesus, but I am a crana jinko. The was my baby on my edge on Yaminiko. Satan, but Marasha, Jesus, but I am a crana jinko. My breath, you're my edge on your minimum. Satan, but say yapeo, yapeo, yapeo. Music coming from the late Kofi Antudia Koda. I was a Razako Wakratamo was one of the pay at the back. All the top stories, all the major stories making headlines. And if you're not a pay, in Shraba Kwajo Sabibi, and I think was Wahi Martina said, what the Kuwakatamo boss one, what the about Johnny live on Facebook, live on YouTube, I shall link it up. That for Fufu being soon to me, he'll be on a pay. Now, I want you here. Weekend each ready be a woody upon to be a water. We hear Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form, just get a grab. Wedding now, we are here now, your birthday party. Conference now, your seminar now, we are. We hear Lumba in supernatural mineral water. You want a sachet and you want a bottle. What I saw be from Penifona if you want swam out on Sakabia 0555 27 4757 0555 27 4757 Lumba in supernatural mineral water. Pure in every form. Just got a grab. Jesus, but I am a crana jinko. Me always my breath, you're my edge on Yaminimbo. Satan, but say yapeo, 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 yapeo. I'll play Johnny live on Facebook. I want him send me a fear that
I do fear that be I the kind of Uber. Mas Marasha Jesus Remo. I don't pay back cancer. But now I'm a crana jinko. Me was my bad, yo, my age, yo, yaminipo. Satanic. Mas Marasha Jesus Remo. I know so many guitar and some boss me the day chatro. Auntie Bibi ya pay. Auntie Bibi say ya pay. Oh here ya pay. Yari ya pay. Hey, ya pay. Come on. Anidaso Wɔhɔ, Obia. Anidaso Wɔhɔ, Obia. Anidaso Wɔhɔ, Obia. It's poverty. Messy promise and fail. Israel kwajo sami bi atenase ana pay. Anko so hema na hema so atenase ana pay. Ye de kora kratam boso no ye de ba bedam ene ana pay. Ye de newspaper review no more. Nishiraba kojo sami bi no din se mereko so aba ofie. Morning light ye ba ma for money. Headlines no about my mind. Politics, sports, me entertainment and so kojo sami bi be ma wati asio. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Ye cano pray every morning time. From Ghana to the world, yeah, in some brew. Breaking stories, yeah, in fan to hope. Sharp analysis, the kasapa binso. Wake up Ghana, time to know. Kojo sami bi. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ newspaper review. Winchiraba kojo sami bi. Newspaper review segment with Israel kwajo sami bi alongside Enquires hima. Ala pe ma tena se omo de ne fiada na pe ko wakrata ba dwaman so no. Wodi nyina eba be sumu na anapa mi hwe na fe mi ma Enquires hima na fe no Israel kwajo sami bi akwaba. Enquires, good morning. Good morning, Hitman. Na anope wapum te sen. Na me adom. Na say. Yeah, me so me hu ya papa ye de Nyankopon ase. Obani imagine. Yeah, me ju so senior. Na bibi aboko de. Yeah, me adom ode yenkwa ache. You ye de Nyankopon ase. And I can see say you are in black. Na just say na fiada. Yeah, sure. So bibi aboko de. Ojo ane Enquires na ye bosome no da etwato. Ye hyase efiri afia hyase a kakrakra. Wodi yana baba bedru anapa mu na nyame ase na fe no munchi atifo na fe ko wakrata moboso no mo fa beda Ghana de hia wuti DL 106.9 oba na be shase na ladies face. Okay, so because what shase okay enti ya da nyame ase se de nyina ye sori ye da nyame ase no na ye ka cherade se ohun ye mobo bosume ni de twato eni ne ochina ye wura bosume fufrom nyame a wodi ye twa apokoko no onsan fa ye ntwa na afen so o ma ye hu nani munyam me ochina eyewra echina first August, it's my birth month inti no me ankasa me share this wo hu me so me. Oh, we are guest born. Yeah, me are guest born inti ni nyina mu no ye ka che nyame so hu mo bona won so a wuti fie no enema ekọ July ekọ so July anko year ma no uko social media to say July has been so long inti niema akoso ewo July mu nyina ye nya no July yi mu ene na ochina ye wra bosume fufuro mu yemfa enema fufuro ye de eye from de enyini na yemfa enwra August emo. Right, me that say kojo fa mic na
Brako brand nyina na me wo fase akan. Nyankopɔn waye bi. De wo se ya no waye. No kwasɛm ne sɛ efiri bosumi wo ya hyɛse bepempempen so ayewo mu no. Yemu dodo na yamfa na hogono so. Na nyame akoso akita yemu ema bosumi ekwa bi ye na ednadom. Yempa ebo ne de ehwe ne mu kwan ne sɛ bosom hoforo eba no emeye bosom papa mayen. Na untumi mfa yentwa dwojo. Na wani sumi sɛ obɛyɛ ne saa sɛ de ɔde atwa bosom nson no. Obɛkɔ so adi anim na ɔde atwa bosom wɔtwe nso ani bɛka ne sɛ ɔsana bosom a edi anim a eba Yankopɔn ya dom akyi na hyɛ ase nti yɛne Yankopɔn ase fi sɛ pina bebrina na waye yanto yentua yanya ho adwuma bia some of us yɛda kora mpa yɛntumi mobi nanso yɛbɛso na basa kɛse de so kita yɛ ne openi waye bia maye ti anopei sɛ de some 100 kan yɛ no ɔse asase nyina moma yɛmfo ohurisi enwum yɛmmɔ osi ɛma awurade din fi sɛ twede yampɔ Yankopɔn waye bi ɔsafata se yɛ kanfo no nti wo kan some 100 na ɔsana asase nyina moma osi ɛma awurade na momfa anigye ensom awurade na momfa ahurisi enwom emra nanim ohun monhunu sɛ awurade oyo Nyankopɔn no na ɔyɛ yɛn no ɔno na yɛwɔ no na yɛne yɛn ho wate ase na yɛne yɛn ho na yɛ ne man na didi bia enwan aha no kora ne komi no yimu miensa no ɔse monhunu sɛ awurade ni Onyankopɔn ɔno na ɔyɛ yɛn ɔno na yɛwɔ no na ye ne ye ho na ye ne man ne na didibia enwan what kind brofo na or say shout for joy to the Lord all the earth worship the Lord with gladness come before him with joyful songs know that the Lord is God it is he who made us and we are his people and the sheep of his pasture and only the wohonom eno ano no ye ne ye ho me nsa na ye de pa or say know that the Lord is God it is who made us ono na ye ye ono na o ye ye ti wa wutie no say obi na ye wa sa nipa kro no fa sedama no ayese watoka kana watono no eye wo na wo kontro de wo pe bebia wo pe na ade ne fa enye bebia hyen ne pese odo ko na wo ono obefa debi enti sa na Yankopɔn o ye ye enti no it's about time say bitimi realize na ye hu ni say ye ni ye hu as nipa na mom no oyokokuroko bi adama hwede bia meka say Yankopɔn ho kwan sɛ bi nko be ye de sɛ bi nua kosisi kwa ye mu wakobra Yankopɔn ye menu mienu dabo a ka ni bibia ebeka obetuma ye bosoma ko dansuom obetuma ye sɛ bi abrechi abo aponche na obi akuyen e de abɔ no fufuo so awie kete now so Yankopɔn anya ne saa. And you have to be glad about it. Entina Sam Nasa can say, as I say, ye may need J. Ye dear who say when Yankopɔn because there are ye in Riane Moano, and Casamiri Minumi and Canopo ya de Achin, Cachoba would be. Oh, Casamiri and Enquia, Kia da Enquires Cobrani, Quijinabisa Sona, and Hofenai Nenquia and here saying. What you say? Ye young we intino, ye dear. When you need December, coin say ni padesani de piao da nyamias go but I any pentino. Oh, na me de adia. Sika me pe me nyanye, mentumi ensi dan, bosuma ketua meji ye medini nyina sesi ekura me kwadwuma mbobosia. Ende che say no wadwendwen na ma wahunu se Nyankopɔn kora ye kitua bi kura ma no. Da nyamiase. So am wanye bubuafo ankotena kwan no ansresra de. Wa ma wani amfura na obi anso wo nsem ankyerɛkyerɛ wo kwan. These are the things that sometimes as I say wutume de wo ho toto mo wo fom no. Oh, Yankopɔn betuma yen nyam yasa akosa te bia nim utu kwan kokuma ase wo konkran wo kotakra de wo kosunyan wo Cape Coast wo basumdwem endra ha ya joru kwan so kwa akramo ye school for mofra wonom omapon a omo bus de onom ko sprinter bus na park esi kwanchen adra bani na fa mofra no pen do mo twa kwan na school for mofra o maka o mo waka anim no na tipa track ten kesi esi de yakobom ba ko na mofra yi bi ko to dwe nyina wo ye fro yes too sad. Obano ko basumdwe mu. Musu be ka na be fa na eko. Kodwe wonim se obi tia na pa ya. Dia wo fam no wo bo Nyankopɔn sobo. Se aden na Nyankopɔn ma ne sika na ontumi ntompa bo afoforo. And question na mebusa na se kodwe ye wo bi ba asase so a ono no wote fam wanante da won hyempa bo a sa nipa no ono so abre ne abre nyina no woda Nyankopɔn ase. Na wo a wo wonnan wo wonsa ayeye ben e na wo de ma Nyankopɔn. Eno na mama sia kan se mi se Nyankopɔn hira no enti bokuro bi so obi peba we anya bi e ma de bia Nyankopɔn aye mistake obi so a wo be obonya be sombo opeba kokora soma na wonya ne ma ni nyina ye stubborn go to fo nko
ti de bia be ya adesoa ama no ene mo yiba so mene na wo for da prison wanya yefuna ngoba badwa wo nte ase ye de Yankopɔn be ye bia wase this about time I see ye da Yankopɔn ase ti bia be komu bia no se yen ne ayamfo so obi ne yekoye ye na de akoto sa amane ne mu dia ne Yankopɔn ma ho kwan a bedofo yi ye mu na ni gisem na ye ne yam yase me aye bi bra kobra ni mi se afimu ne nyina bosum ye mu odin pa ne kita wonsa that is July o wa kra wo hu July bosome no Oma wo Enquires na mudua koko ohun na mudua bro emo I mean me fa ne say bro ne ho ne ma banche ne ade na tosode no ehun say eye season a koko no say obeti koko pa e hyase efiri osana bosom yiyim ene kura na emre makomako na etuatuam saa wati acha ye obubu bosome that's November December na koko no kura na wa prepare kire wi enti efiri opepon bosome ye January ne ba ne nyina no pani so koko na wantumi angu fertilizer wase a na anso do so na anso kakra nkra ye obi afa ne senyi mu bro nya chi koko nketenkete bi se wanya bidi a efiri wa bepem July ne de na bibia ne ho biom na beduru April for so bosome no eba ye ohoma e beka ne se eye May bosome ne ade a ba beduru June hodomo no ba kwa ba that time na koko na gu nhirene na aba na ba ye nketenkete afi na enyini July ni mu na aba ne benyini but emre Sata mo na kisa wonsa no wa hwe abebokro no enu ti na itetefo no to ni se kita wonsa month ndi mu odin pa na ye July enti sa bosom na yame watom no de wutwa na wanwia hwe na wo hotototo pa na wankonya abanyama na ye bi wakura na so panini Yankopɔn am wadi afe enti wa won kran ne ye ka kita wonsa wonte ase na ma kire wo mu no wo wakura se na wusikua kita wonsa ya bosom bi mu odin akwana ukọ enchi ene miam ya hodo anim de mo ye ne ho omisen wo ma muti koku akese na musika na dos no mo de bobosia that season obeba mo se na obechen obeba abusia no around be to say May June July nim no de be ma wo ojini September na de mo ye ne so ma 1000 a within that short time no be san 1000 account be 2000 that's 100%. I'm telling you the owo enchi se hwi ene ne potem no nim de mi kan ya tena ho pen ti so ma 5000 a meaning say within that be 3-4 months no u ba betua 10000 saa na ekoso wo wasa sika no wade ma no wo 100% interest me na me ka kire wo saa na ekoso wo enti yame wa dom na wo fane yourself in Accra ukọ hazard saa na abana nya bidi na woda usunsi fie ndi wonte ase me nyamfa nko Enquires wo na be hu se nyame ne mudu sanati nyamfa nko Enquires wo na be hu se de etie kwa hwebo si amanfo wagye ni kokko na woto de kutua ka wo hwe na wo be fertilizer na abegu no woni sika de koto wo begu anonom woni bi wo begu DDT woni bi enkojo se nyame anya dom na okoko no akate tisusu a waso ba ye shepa se ni akate ne ate ene aye ba ko ye fe ne se Mr. Tu ye kan se nkrampan ne nyina beje boso de a na wo ba akodem wo ba go de wo bedem pa ala be granted ni da ya krado isra ba kojo sami ne nkoso hema atena se kojo bobredi Enquires Bako bra yen nase na yen chia tiefo biom na enkomo ne de me kan wafa se na ni so won se mu atu abomu no because no Enquires nsem a ye kan wan shadant na oh debi wa bra pen e ka se obi ne wo mreda wa bra na won se no sa Enquires ne ade koko fu menim se koko kura we hu na ha da bia koko board ho de ne sie nim ho na me koko sa on na wa menyini ansa na me hu koko ba wa kwa fo mu pen ma kwa fo mu pen sa what's what banchia be fie pen ma so bia be fie pen oh okay unim ma me krom enye krom like obi efe krasi just koko na eni ho ye ba mo de ne de mo duadua banchia bro ne ade inti no better na se wa bre pen inti makwa fo mu da oh okay akwa fo mu da but won bre pen Dabi ye kuya gidigidi no de unye unso nkrante mu no da on Dabi like asonso wonfa so no da mate openi yemfansi yo kojo mobre ne yenko ye na ya do mu ma ye ho akeka ye pende openi ko akata ne mu nsem no dos na no pe no ye to ye bo ase etutini asra na basama Ghana fo ahudi ye koso e wo mai Ghana mu am yemfa daily graphic okuni ko akata no enhye ko akata mboso na sen na asama so pa ko akata ande ba ye ni Obama ne say constitutional reviews o mami fa ne ye cross constitutional reforms unveiled sana na bro for the ba ye ni constitutional reforms unveiled na government accept 5-year presidency
age limit set for 35 years dual citizenship for MPs enti osoafo a wono ono hwe atenten na so no kura yen so no ya ban lo ya panin me wa fa se Dominic Dr. Yene Endrada abanku ntabu a wa kire mi se na soafo no mu bia wa ma obosume beye mienu miensa enan nsia ntem bebunku nta na Ghana fo hu dwumadi a wudie na eso Ghana fo ani a yento awoso se anso Ghana fo ani a yensi ufom ne mpenipa nani abre emebo omen na so yahodo nkonka ne eno kuntabu na Endrada osoafo my Ghana ono eno hwe ya tentren ne ono kura yenso ya ban lo epeni me kire Attorney General and Minister for Justice Dr. Dominic Ayene na amra ohuri gina esie ne simpie so okasa na ochirim sei yam found to Ghana fo anim ne kura nie amra mampeni epaw abedwafo sa wono nkotena se na Ghana fo abobna asu asei o my Ghana mamra no ekamia ye sei akwaye de amamanyofo no nko a na Ghana ni oye omamba ne de chese ne hunim enti de bia omamba no wo ntwetwede ana mpenifo no fili fam de bia ni je na ekoso matetenam sam enti mpenifo a omoka biewum adwenkyere mo kire ye no eno endeda omampeni so de ne pen ne twiredua e de asanse ye homanim kama na omo de kakra keka de omo adwenkyere na ba no omampeni de kakra keka ho ne ade na omaji atum se no na ombehwe na akọ oman Ghana mamle ne yensa kire mu soronko e wo ya mamle de dikane oni o kire mu se abedwafo ne mpenimfo omo kasa fa ya mamle ne ho kire mu se won besere omampeni se emfie na bia bato ayeto a yema omampeni mfinhia enan no esua ohwe bro omampeni ebe befa akonwa na ahya se ye adwuma na aya na esua enti no wona mo nya no mfinhia num enti sese no eho no magye atum enti omo de mu twedua na asanse akase ombe ya amendment no na afia bedi mu na oman Ghana mra na bedi mu nti obi aba obedi so sese no se de yema omampeni term limit say 4 years no sese ye ba be ko emfie num yemye wadom na wo second term ka ho de a medofo emfinhia du e kire din ona wo sene no na o man no ye wo de a ubu ni kakra nkram omo kire se mputudwuma pi ho no ma sa amfie mienu no ana afi ba ko na be kan betum de ye bi aka ho na o man yatimi akoyanim na no wachi e na wo san kasa edefa wono ma ebia na o ye Ghana de hye e na wakwa kwatena kwasibroni emamu ana se amafoforo bi so okoye no opese okoye ho no mo oman ne ba enti wakwa akwaje ebi afa ne said dual citizenship enti wakwanya tumikrata sisi na mo kire me se papa kan ofuliata wakwanya bi ewo US said ya ye ne ba ne be tumi entu enti Ghana fo pi wo ha yesi akan a Ghana ni o nanso na okoba ma England adenti a wakwaje krata ho no mo se ho e na opese obo ne bra nyina enti oyo oman ne ba enti se koba se wo ye Ghana ni na wo kwaji oman bi eso tumikrata so be yo oman ne ba na oba Ghana na upedibre wo man yimu a ubenya na de obenya ne say tumi dibre bia obetuma nya bi se ma je bedwane ubenya o bia pese okoye e bia ba na msini ubetumi enya na mom ade ba akopa se wunnim na akogitumi krata ya Ghana ni na okoye bia Canada man wa akoye Canada ni ana se US ni a dibre a wuntumi nya bi wo man yimu biu ene se o mampani akonwa abenya kese no medofo wuntumi mfa tu nsi so dakopem se obewu enti wa peso di o mampene mesra ko US ahwe no wankwaje citizenship card no wanyi bi enti ehon nsem no na Ghana fo beka ya me wa fa se jachi question samokai asen no fo eho huri pa o mo chinu ko mo china tumukura no ye Canada Ghana ni mapa na o san ko Canada ekwaje tumikira ta so Canada ni ene wantwam ene oba Ghana enti wo behwe a ho no ma ba no moto ye na so edu baby na ade hye ni ma hye bedwani ekwaye manson pa enu ntire mo akoye nsa kire mo de afa ho se ubetimi abaye na mo mampani adwa na mampani abedi a kire me dofo and try emfa na omo sa akọ omanim e kire mu sei sese no aban gusua ya hyehyeye bi se Ghana no oban bi ba ubehunu na asoafo no chese omaye niam si one time aban ne ba otumi po asoafo be de se aduonum bebe de se bia bebe 500 na mo nyina som ne sikadie basa eno so omaye ne preko pe emra empirifom ka biewom e kire omadwen de fa mamra na ho no mo kire mu sei se de etie ni ombesra aban se no omonya asoafo dodo ni nyina no omonya na aduonum nson 57 nanso omampeni na badwafo tena se no mode miensa ka ho nti no mbe na dosia nti aban se sa na sa aban po ene obeya oman ga na mra butentim etim die tim untumi mfa won sanka
Inti o mampeni ya baba bia no. Sesi Ghana mampeni kwa de oba bio no. Upo, umpo. Aswafo no ministers, obefa 60 emro. Na ye kete wese ye do wura. Na osan be kan ye, esa kire mu sei. Omo ye nhyehyeye sonko bi sei. Adenti na etu amamu. Na efiti mra o man Ghana ye kɔ no. Kabina me kabia mamu mu no. O mampeni bi ne ho aba o mamu watu ato da. Amampeni fo obesom Ghana. Efri akane o mampeni yam papa Jelly John Rollins awanya ne ba bi kro wantu ato. Yam papa John Ejekumukufo former president wantu abi. Yam papa awanya ne ba bi kro John Evans Atamaris wantu ato. Nana adedankwa Akufo ato wantu yam papa John Dramani Mahama wantu. Na mpeniti sabe ya kani kani nso ya leadership by example se wodo ho yenhwehwe ma afoforo na Ghana ni otekwa ho etontos etuato de ofamo etini sina pempem ko etini de osumako opama mone otuato na omampeni adodode oman de mane nyina chi no ka pre ontuato ne wagye nyina befo de hye botom na one na busua ko fili afam abedwafo ne kyerem se enye kura adanjiro mampeni a wo ye kanini a oda o ma no ne yetuato ontua bie enti efri na ko 10 time wo muntwam na mampeni oje ne busuma ketua ontuato o ma man no na no so wosom Obia jidi ni sika ho obia kakra wo ye ne no ahoto ene yagye no nto mampeni ntuato na mu kyerem se na o magye atom nto mampeni betuato na mom ade aba kwa o mampeni ntua nie o mo de yanka constitutional review committee ni kyerɛ se nko mampeni ntuato o wie nso ne ye gye o mampeni kwan a anka sika so mampeni bi afira kwamnya so a o ma no mo na japade bi yatumi yama na hyen yama na dan ensase nyina de bi peso ma wonom eni sika Sani amana yedi mo mampeni nso mu kyerem se ne de nyame anim ni adabraka o mo mampeni ntua so to ye mo mampeni ka wonfa nko ekyire din sa nso no mampeni yama ne fie a onko yama na sase a wonfa nko sika e ka ho no wonfa nko de ne de o mo mampeni ntua to wo so te ne de ekyire din sa na no so o ka ho nsama na o ka bibi so de fa wo man Ghana de ba ko a ye fa ne sa abato no nso mu kyerem se yemfa nto Ghana fo anim aka ne ya beto aba na yato aba no wo openima bosom na ne da ne na wotwe dikan etu be Ghana mamre mu no ne yato no December 7th ne yato aba sese mu kyeremu sei o ma be yensa kyeremu constitutional review committee ne se o mo ntwensan no mo mfamra obubuo bosome eno no be ye November 7th first week of November ne beto aba ena no ho hyehyeye ne se yato aba ne wi a na bias aba na yato no amanyokuo bi anti wode ya wiame ya sisime ya chinchin mensa gitumi afire mensa obetumi de akokot asemdibia nansa na obetumi de akono agise enafua du 14 days na sa 14 days ni gina ma na wotwe mienu ntem court ade be ko asemdibia no eyo my Ghana ya court kubatan Supreme Court pe na betumi de asem na kro na Supreme Court obosom ba ko sa asem no betena so no ma piepie mu sa no modi asem no ne ya pantum asibre eno no so ndie no na nsem no kan na dos pam na wasa kyerem say Constitutional Review Committee ne betu dwa se yanka nkyere Ghana fo se omo na mamra no mbesere so bi epese obeye omampeni a se opese bia akoye frak berry de ma amanyokuo bi na yetu so abeye omampeni a enkomo kyere omo adwen se enya ne finhia aduasa indikefia anom mlantewa ya wadodo na betumi akoye president DJ Omarion sei finhia aduasa wanya obetumi di president me wo fa asema kese ka be di bi simple kram nanso omampeni na badwafo kwatena ase na mo kyerem sei Enfinhia aduasane ya ade bi a esusa Ghana mantewa no se de omani so ya hye no ode omampani akwannwa ne bedi agro entemuntumi ma obi a wanya enfinhia aduasa enkwatena banwa kase etise ide nyempani se sebe asrewa omontoma kase etu no hwe tieniye asrewa so omontoma kase a etu no hwe na akwannwa ne mu odu eso wai batere entoman enfinhia aduasa num 35 years ekro so pese okodi omampani akwannwa ekire din utumi kudi na bibia konkan etemam na osaka bibi kakram esa de fa bibia ha yebeka ne sei obesre na omana yetimo no edu babia parliament no nso omaya won seseye na nse Ghana fo beka se ma shebadwa kwanwa no enipa no dos ndodo sese enu mensen nyina ne keka boma aya ha mienu ne aduoson sia 276 eye constituencies na omo kirem se yemfa nto Ghana fo anim ma shebadwa kwanwa won sensem no omo be yensa kiremu sese omo be ye nyina ne se omo be paw ma shebadwa fo pore aduonu nan asa akoka eye ha mienu ne aduoson sia no ho
na ye ahamiensa 300 parliamentarians na ebenya eno de omatum omamfa me yatufo bo masa atum na mo kire me se sa nipa hodo mpa wo no mo no hihye ni nie wo mbeyi nipa o madi dam ni mu bi akomahye badwam akokamra hyefo no ye beyi bia fina na matren konwa ene o mka bi ewo mu akohonom akobɔ adwumaden o mesa yi ma o mudimu a sebe o mka bi ewo mu ni bi akomahye badwam ente ho no minim criteria akora o mbefa ayi se nipa no because ebia na yanto so aba na yanto so aba nso de a ebeye nsempi nti minim ko yamfa so asan hyehye no wombeye nti wey yankomo endra da abanra ya pani ono ye minister for justice ode batu dwa anopeya to yebo ase abie mu ka manyina edi asomom na ba ku bi akwa krata the daily graphic esabo den eyam wo fa ase ono omanyim obesome papa no ye chief executive officer edi ma microfinance and small loans center credit ya kan say maslog me wo fa ase sedina tamakru etienu na mu chirem se ma men abide in tansad born eto no so say o my Ghana sika botene 500,000 Ghana cedis eye loan sika a wada beti akoto obatampa microfinance wakodi sika na bom setu ma Ghana bokagum nti sa sika no ye hia sika enti ama me asama no yete yanse ofia mo no ne aba yese de na kwahyensa wom ombo mode akodi asama no kirem se wodi sika enti o ma no finhia pode edu so nkoda fiase wonsam enti ama me odansa wom nando na nemla nim fo ne de nkrata akra kodada sa asem no kwan ya court no fa so di asem no mani anye ho efri say wo hwe eye oforiso obosom no mu ne da na toso dunu na ho no mani ade na se de ne makọ no mani anye ho enti ombesre na ommomode ama ya mame asem no mu sa kirem nando am de court of appeal na no pa beye non du ho akọ duba akọ ho na ba say atemofo akwata na asem no so no hwehwe mu na 3 panel justice no justice Emmanuel aye ankama na fi justice Emmanuel senyo eye amedehe na justice Samuel oben eye diewu wa mu kirem sei yamfa nto Ghana fo anim otemuafo otana asam no so di ni kane ehye ye maame sadina tamakru etuenu so nkoda mfinhia edu no oye widini papa no oye widini pa ni tirimu ya dene chese we no eye ade be fa ne say hatred o kirem say maame ne hu na ye na hinkeke e na ode ne koto mu saa no adenti a wo mu kirem say wo manya bibia ya dansedi etia maame no say wadi sika bia bibia ni ho a roko fon hwehwe mu ye na ade ne wo mu kirem say nkosi aga bibia ni ho ebedi adanse ye say ye maame said na tamakru atuonu wadi Ghana sika 10 pesos kura entomu nim de enti omu gina so de ne koto afiase mfinhia du enti ene de sunne na ho so sa brobe omunko yin fi afiase no mefie meto na bra boso bi maame no oni Ghana sika enti andura danso de me wa faasi e kire din asapa enti se no magya no enti we ne nsema hodo anopai ko akata din daso eye daily graphic akata no whatever ebesenti mo faase yenko yanim o fa kan nyina we onye san eni kwan san kada obo krata no kwa because ensema wo front pages ni nyina na chese wo di aba no nti ebo ni tia na the chronicles na me so me de chase na eni eda front page ra Sara adwa safa akane no ye mahye bedwani de ma dome kwabenya eni wapeja ne nsa eno mose adwa safo rolls the dice injunction on Apostle Safo's funeral na chese no ye no eba so ofa eye ne basu matese ekutia nyompa chese koso wo ho mami odeko bi mami odeku tia nyoma chese wo ko boye ye wo dia beje enti abusuan eye no te say minim die nkrofo kan san emu ni ho ene die ene fa ye de ye ni mo na so the chronicles wo mo ede abase majosafo odi ehim papa se nkrofo tunu din se maami to park ya chese wo ye chuma na so fo a wo hwe
nsase na afen so oba de agudi anase oba de ne pa wo de adwa asase mu ya ye friend ni se yewura ama Kofi Bua wono Minister for Lands and Natural Resources wono wo de abetudwa se Valco ensama ye ke kan se ye ton ne ade no wo se ye ton ne Valco na emom Valco ehia America dollar no wo pepe ahanson $700 million na wotumi ede ahyehye ne dwumadie mu na etumi ahye mu kana ma Valco no wo fa ne ntoma pa ede efra ye maame Sadina Tamaklonism eno so eda the Chronicles front page AD him of ayento aso ye to akwa tambo so no so ne yemfa ne fanchire mu ewo the daily analyst kwa krata no daily analyst kwa krata no nsem pina na babetudwa anopai na obono homeland is without fear or favor na anopai kwa krata no mu nsem ni asama support the buyer no AG to appeal of decision AG to appeal court of appeal decision entini nyina ne say oman Ghana aban lawyer penny ono kran so yosoafo a ohwe na 10 so Dr. Dominic ye na echirem say endrada ohwe sunsuanso ne atemu a appeal court edebatu dwa edifa ye maame no ne da eye akane masrock edwumaku na no say nintenso amade bo no nkoda afiase mfinhie du no kululu bi koso na sabe o manya nyina so bia fanto no so no o kirem say da bi ono asem na nya ne de no mo hu ne say mu nim de ntia say appeal court no etumi da ne atemu nani enti ombasa de maame Sadina Tamaklonism no asan akuginem o my Ghana yasem de bia kubatan Supreme Court na masad na kotum finhia du ne bio na mo de mo hu ne say endrada appeal court na nyom adwuma yi enti we ya ban lo ya pani ohwe atenten so kirem say ye maame Tamaklonism twene mutan chia wakaso be china tum ne de we ya den be bana dem anopay daily analyst kwa krata no hode hu sensem abatudwa na nya de wakra na kwa krata na afo anso nsem de bebre na ode ba na mo kirem say security services recruitment na betudwa ne yamrante ne nim say adwuma no mo koye so mo tena fia ye adwuma ne de ye nim no omo kirem say nimpa ne mo pode polling pemusia 6,000 applicants tested positive for cocaine. Temu kirem say Ghana mebunu ene ade hia omo do mo nkrata ko ye say mo kwakopa ahobambo ekuom adwuma ye say ne Ghana National Fire Service, military service, police service, prison service, immigration service ne ade no omo kirem anipa ne mo pode mpemusia cocaine ewo mo widim cocaine no ya men yemfa anya hwe no ye nom ye ntafre no ewo mo widim nti aye nsem pii no so mpenifo bo ho amane wa nti enu nti na mo ma wo mo nkoye adwuma na anasese mo makirikire mu adan yesi omo HIV be nipa be 2000 3000 sense cocaine na enokra semene so mo kire mu a ade ba ko nso akwa kata ade ba ye no na me de sore eye the daily analyst kwa kata no so no ba mane say yenka nkire Ghana fo aban aya hyehyeye ye bi soronko na ni nyina ne sa badwoku a Ghana mampani pa so mo nkɔ hwɛ o ma Ghana mamre ne mu no omo kire mu say aban amono ho modern na asoye ya yefre ne say aban lo ya pani asoye no enne ne ho emfamfiri osoafo no behwa atenten ne so akwakoye ne ho conflict of interest o say ye wa ban lo ya pani ono ne gina mu mampani asem bi ofa mampani ho ne aban mu no no ene oyo pani pa obeda no no wahwe na kwa dubu akoso na sa nimpakure ya no no aso na osan hwe atenten ne so eba ne sa na akwa ne ho conflict of interest bi no ai so mampani na abɔ ne din akɔtena ho enti saa so ye no no kure ya afadwuma 2 na abɔso ontumi nye enti de bia no bo sa atenten ne ho sensem na akɔye kana na ya sahwene mu hwi emo man enti efiri na akɔya me ya atom a aban so agye atom aban ba bato 2028 o mampani bi obedi nkwanim no wo ba isha mamlanim upo aso ya ne beye 2 ye benya Department of Attorney General no nko ane dia na so ye no ministry no ekɔ ne ye senya ministry for ye friend saying justice eno so beje ne ho minister for justice ene atenten ya so ye ntia no o ma bechim ye becham 2 no obi age ne ho na nkoye se ba akofo age ade mienu aboso no ntumi nye no na mo san asen ho a otare anka ho no no a wonni ono so a o ma nkote bi ha adwen ntia ne ye nsema ho do no pay the daily analyst ko wakrata no oteba ebesom yen. The National Voice Enamede Etwamediana so na NPP condemns Maslock boss acquittal na chese womu echirema wasunu kokrokwa manyoko no ya chese chwechwe for panyini mfonyini ene da haye ra GFK ena wo chechirimu se
court no appeal course also mo frɛ appeal court na afenso so court na nkasa no wo mu atemu na mo ye no sebe ya atemu tro ya kyese wo mu kyerem se sa na mo ye de a na no chama wuntumi enso so no wono so dansa wam kro na ntinka de wo mu ye wo mu hwe ho na chama wuntumi wo mu nyini mfamra fi because de wo mu ye no kyerese asa akoye se amonyosam ena wo de atemu no akofore nti so wo de fore de a na no wo mu hwe na chama wuntumi wono so nye hwe wo mu hwe ni de nim na afenso so wo mu mfa no embra fi na ene edahanom ya kyerese wo se NPP needs buache ejako ya kyerese no so edaha Richard Ahiagba wono so omude bikyerem a na kyerese wo pre se wo benya first vice ewo NPP amanyoko nim eno so the national voice ene de ba no pay yan to aso na yen free national voice ne fi ani fankyere mu ewo women and leadership ko akrata no ne mra ne ene se empower informed and transformed le ko akrata da betudwa no pay na o kyerem a kratafa tasemienu pay 2 ewo women and leadership ko akrata no ba mane se omampeni abedi akire Professor Jane Nana Opoku Ajima nemfoni da hanom ena ne secretary obo no ho ban so ejire na chifefefe na some omampeni abedi akire kanie o say vice president will affirms the government commitment to judicial independence at Supreme Court 150 anniversary intimeka say UPSC omudidi nkoma o my Ghana temwo eye Supreme Court no ene ya temwo adwa no enfinhia pode ohane aduonum that's wonyine se Ghana be times 2 kura wanyine o watch ye jane mabre so na mo ye o ma Ghana semdi bia no tirema aban ye krado so beboa na o ma Ghana temu adwa no agene ho Enquires o mampeni na abo obi din akwatena ho nti no de o mampeni ne beka na wemu so bi ya de na enya kura na o na ban mu a wo kan ka be yetumi entu sana ma ne ya de moama kabina men kabia memwo nkonka ne na afia tenten no so nse da nya adwuma enti Ghana mampeni yem papa dwan no dra mani mahama ne na ban egusi enhye ahodo mbetumi de yabo na man Ghana temwo no kredi aba mu na sabi enipa no safata se waye bone ne ye che ne kama safata se bi ade na waye ne ye ntansa ntwanton so so ne ye nya na ne ye gane na boa na no kredi ne pepe ye e na afim democracy say chirewadwe na menkyere madwen ho no kabina me kabi no bibia konkan e de ama omen e no ye katafa tosemienu ewo women and leadership na den nsem betu dwa na wokọ katafa tosunum ewo women and leadership kwa kata ni mu a ode akane second lady he excellency Hajia Samira Bawumia Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia no kafo no na ne kuna be o mampeni be je kire penti no o ye former second lady na wakase kire mi say obesre Ghana maya ene ma ame wo fase nkwaso ahima aka ho o se osre mo ada momo omen ntemonka mamenka na brofo no o se Samira Bawumia urges women to amplify their voices and lead with purpose. Emma munsodi o ayesa omen mu no emma ni nyina da ene moja oman na hye memma no kutunsa yenim se de efie nso te se oba wodi mu ofie a efie dadin na oman mu nim se de emramma subante ne ade du ba bia memma nya sika bachere de sika igokoro medamase enti mai tumi sode ka bi na Ghana 40 manka ma bebe na betumi nya dibre o men na Ghana manya dibra o mana ye yawie o mana ye nti obesra ma no montena se emfa monsan fanhye mudam du fam ye ko man Ghana ye population na se dodo na e ma no do sense ne mema no be z times 4 kra na so oba kwagina se wo pretumi a sulia edi nti na oba pretumi a wonyan e ma eza momo ya mo ho atamfo pa o nkoso o monye moya mo ho atamfo pa jeza monya baako oba pretumi a onya e de akoma be ma o kire ma dabi e bra so se ma no mo be so de titiriu efa akanie no e ma dodo na afo mo hu hia akanie huhu mu na munya tumi nso a mo serve with purpose mo ma o ma ne hu ne say yes mo ye ma na nso ba bi ho no mo betumi asom kra so ne berema ina mo nyere mo ho na Yakobon bo Adam no o ye ne ho kafo oba enti mo nyere ho na mo so mo nka bi na be bo mo man ya kwere ntesa ne jam ma no ko ade a Ghana man be we pese edu no ye nduru da we ye nsama no pay women and leadership kwakata no odeba ebesom yen
na trese o chire ma yenyere ehu ohu se mo moye mo ade ye be ye o ye be ye wie no na ehu nsem no mo be ye wie de mo ya de ene ma mo hadwi ene ma mo there be on say some of you guys and so kakra munya tumi kakra na applied na too much eno no so na say munya abotre say munya abotre munni o say serve with purpose enye say kk na to trasem no ye no mani bi omunya tumi ya me no kure ni ya asem kase pa but me pe ma leadership manager parliament kure say ma ne be 80% na dia aka no me ma ne de enim de ombetumi aye mo ma ne ye mo ebeboa. Yo, the Daily Searchlight and actress Mede Etwa Media no so was say reforming to an angry public. Actress Attorney General Eda Hanoma Wochechim say mame Tedina Tamaklu na United say and they agent ha wo may musi ejano no or say on shadanti asiesa inti eji and so Eda Hanoma chese wo cheche insemu sa so na NPP and so Eda Hanoma munsu cheche mu asem krone mu se wo monya dia wo mo bepene se ya dia yeyi ye maame se di natamaklo dia na chama wuntumi so wo se ono so omutumi ejai no esanse ni nyina no wo mususu se ya amanya sem na yede afore sa ensemi eno so eda ha na ye nyina ye nim se akane no na to boot wo mayi mu pa ya chese na ka wutwa na watwa 2 cd 1 cd depending on the car na wutwie no na no watwa wo kwa na watwa wo ba na watwa aban na eba ye no anase NPP aban ba ye na chese sa to boot no obeyi edi efri ho meni woka se eda ha se emrahye bedwam wo makwa asetena na wo mo agye tum se to boot no yensan enkofa mara biem enu nti enche bia wo bonso mo te ho ma hyase a womu ejiska na emane nya nwanwa se ade ye twam na yede ne asan akofa aba emrahye bedwamfo akwa asetena atoaba adiatum se yensan so enkofa emra na we no womu se womu de afa abefo kwan so pa ya chese enya asem kito se electronics PPP system na chese womu akwa akofa ede aba na esan so da ha eche awofo se womu hwe womu ma se sukuu no emofra na omukọ okotro BEC no fasa aba o aba chese nya asem ketua chese nkwala no enche bia wo mu beko school afi we die no ensesan ya bam esanse akane die no kra no ko selective school ansa na wo grade no wo hunu we so de wo grade na ebeba no I grade na di kan aba afi na akwa selective school no enu nti mo tworo de aba se awufo enhwemu amofra no sanse enye first ni biem ensesan ya bam nti bi ho na wante aso so oba ne nsa ne fa ne ko school mu ho ne kwaji nkyerɛkyerɛ wa kyerɛkyerɛfo no ensɛm no mu nkyerɛkyerɛ mu na ti asie yi na to bo ase na select school na efa ema wo ba no ene anopay no the Daily Searchlight edi apa yan to aso ne yempie mu wo point kuakrata no odensem aba na yaka point kuakrata na ne mra ne nie o se daring to be different enti asema de ba yes ni o kirema mankranso adejamo mankranso mafiri afam ne nyina ne say NDC chairman Kobro ni ene ni din ene afi wonu mu DC yi umabadwumaden pa na mu kirema me wafasifo bani emra na NDC amanyuku no epretumi wo mfempemie no ne aduonu enan abato mu no wonum de to adehye a wonum wo mankranso mekire boati kurumani say esade yakro no agyanam bia bonum pa sebe Johnson abo akokɔ intemunya tumi pe eho be ye debuta mu benya agyanam bia metumi akoso na agyamu didi wi a makoye mu ho ye ho no mam na wo chemeze say no nyankopam ni kure ni NDC chairman Kobro ni ene ni aban msini o ma yade papa say bohye no wo madi so madi asabo fom sekew wonum esi agyanam bia kwasi boni be kan say 16 seater toilet facility no made ma de hye mo boatin krum na boatin krum fo nso mafili FM to the bro for NDC chairman Kobro ni this is driven on campaign promises and a promise as boatin krum receives 16 seater toilet facility katafata so miensa our point enodo into omboshe no wanum ediso na okọ katafa no wona ne soro ho no mo na toso 9 katafa toso 9 na in fact awrehu aha ne ye manso tontokrum manso ene tontokrum ahemfo ne buafu omo tirema de ne yehuni o ma ene ntie sa ban
bibia e funny say big push agenda na big push initiative eno mbita sa big push no o mate nanso mo fo mani hunu bi inti ade hye wore mo sentiment mu manso tontokrum o makwan no chese nka ban kura twaso mpo na ye sapete kura nkompe chese kwana ye nteche obi nkwa na obi abawo adwadi atonsom chese eba ne sasa na kromfo age hwa boso bibia mfa chese shanti abo nso so ekosoro because ashenkafo ne boka o manche no machine na sese inti obesra ban se nani abra mpa se oyi akwanya moman yi dia mane wure mfisa ade hye omo wa sentiment mu manso tontokromfo no omo so tuato entanyefo ne kirem se omo sra ban en manimu yam person be ye oye kire tia no nti oma na homene so oma national cake ne ye cheche ade hye omo tontokrom omo hia kwan abama ne kama na omo nso hunu se yes omo fili afam ente sa omo bedwa pa ene ho nsema pa na oba na afo ho no mokra na katafata so na ho na oba ma ne se all district chief executive to be elected attorney general and minister for justice enti efa ntu manim se said de monya ne no etena munya ne sa biu yakopon ya atoma efimpe mienu ne aduonu enwatwe abato no mu no yeto abani wi a omampani abedi nkwenim enya afina obi befra wo ahosen constituency mu mfam nyimani ba kwa mo pese obeya de mo mfa ne kono nko ye DC oni za party mpanifo na yi wonom na mo de din akoma omampani ne mpanifo no mabodin omampani ni mu no oni woni ba bi ada ho no na kululu ne hyase ye no efiwa wo sika na abedi tumi wantua kila ntua wonni sana ekoso am se Ghana mampani ene o man Ghana bedweku ekwohwe memre magyatum se yemfa ntum anim people pempen wasini pain after 2028 ekro no medafo yi wa wanya DC ya yebo wudi akotena ho no unya ne saa biu ye beto aba Ghana fu atu aba ema amahye bedwani esa atu aba ema assembly member no atu aba ema ye fa mampani no wo saa aba na mse beto so aba and you are not going to get it on a silver platter o modern bo ena be kire mpani zabi wa bo mu na kire wado enti enye eja musa biu nya afi no mampani den krata na wo kwatena we kwatena ha da bi enya football coach adwuma enti we de ye ni yankase e be kire tumi se wo ne ye pew enfie na du na modern mo no manzi no manya mpuntudwuma ye de kokoro motira kire wo se kofie kwada e kire din enti we de eno se ye nsema no pay point kwa krata no ode abemu ode pass anama ye de mo nsem asumwe the insight ena me so me de etwa me de no so na ene eda hanom so afa wo hwensase no ba de ne pa a de adwansase mu eso eye yewura Emmanuel Amakofibua ena wo kasa se Ghana fo nyina munya abotre na Valco na ye ka ho asem Volta Aluminium Company no wasinya ade a ye ton na watwi mu ahyase a inkrofo eka se na ye ton wo man na ton ebi krasi yewura Ibrahim Mahama na eto ena oschire mu no wose enye no krekra anya ade a ye ton na mom sika kra bi ne ye hia na afi so ye de ahye company no mu ekna na akoso a na afi so edi ni juma Algeria insianemu wo meyi mu ena owura Kwesi Pratt wabona baso pa ewo Pan African TV eno so eda ehanom na GSA crackdown on transport weighing skills na chese eno so efa kasa enam port ahodo ekoyi niema efe bibi mem ha edeba omeyi mu eno so ehu ebuo bi anase sikasem bi enso so ena eno so wo mode aba beto hanom na owura bi enso so ede abeto dwa se great ningo has no galamsey nene asamwa ono ena kasa senche bia na mrashe bedwane ogina mu ewo ningo pram yewura Sam George ede abeto dwa se omumpeso ane so galamsey ekoso ne no ena nene asamwa yi abeka se sansem na ekoso ewo ho no enye no korekora se de owura Sam George kano na ene Save the Nation campaign eno so eyeko bi a wo mo eboa na afin so man hekire wo nyina so ye adwuma na wo mo se wo mo ka che Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama se Kofi Annan museum won hwe na afi wonye bibi emfa ho emfansi baby emfa ema oman no eno ensama free the insight eba anope na yem free the insight kwa krata na yemfa ne fa kire mo our public press kwa krata no den sempina na ba betudwa ena anope na asem ode ba ye so pani ni wo kire mo Sadina works free ni nyina ye nsema hodo ye de asom dada
eno eye akane ya maame na oda Maslock edwumekuna no se chief executive officer o my Ghana semdi bi Accra High Court ehye so nkoda mu vinhia edua ene endada court of appeal ekirem se maame on fan hu nkodi vida atemmo na course ne atenchi a o man mrenso so kra se wo fan hu akwakodi no pay ko ka tenchi se maame sadina etioni tamakru te se yidie o work free ekiredin na nsabe totwa ewo krobo midwifery and your friend is saying nursing training college no mu kirem say emebu ni kirem a wonom principal no se omo hu ne so mfaso wayɛ simprepreku ɛna wɔ desk school na no akyɛ sɛ bibia nkɔ emfaso bia ne so enti na ɔmo ntu no mfiri hɔ nom no mpɛ ne sɛ bi nipa na adwene ma bɔbeo na wɔ nipa ho akomapa ɛma desk school na ntom kɔyɛ ɔyɛ kyerɛ na ɔmo yɛ ɔyɛ kyerɛ na nkyɛ bia na ehu sɛ posifo ayi ɔmo tititi aka mu aba ɔmo ahyɛ mu aba posifo no ba ya mebu ne sɛ na we deɛ nka ɔyɛ kyerɛ ne yɛyɛ ka yɛ mo yɛ ho ban yɛ posifo no ahyɛ sɛ kyekye mebu no ɛna mebu hyɛ aso a party stones tototot wɔ abo ne ade a ɛna mo so ma posifo no kyekye na school ni abaya ba kon ya boni minimum se ne yakuku no na na ba kon ka fom abaya o na natade ya hyere no ne ho pa na yede na esia kɔ hyekam na be won ba kon se do mayire ne na kɔ hyekam mo punch ne ho na nsam ne ba bonte na ahore ho se Ghana bebu na oyɛ school ni oyɛ nurse ni na obewi akɔyɛ adwuma oyɛ pomudin asoye arsabia na se wo mo yɛ oyɛ kyerɛ atɛ se wo makam ka sabo ahwe wo yam monkama no ntum ne ya punch wo no huhu kubinom sam na wo tirem ze ne sa opera we free school no benefo atum obatum say dia mofra ne bu afunam kokoa pan no se o mantu school no ahia mofra ne betumi adiewo je say sikagigye bi nkoye je say niam bia sha da nko mofra no mo tertiary education no ma na mo san prapra wo mu nikri na wo school ho ena mo gi o mu hu sisika no mu die entamu chem ze say no se be ya adwobro beba na mofra na nya mo hu ntia school no obi an kofie kakra benefo betena se mamu bia muri sunsan e de bodo hono e betunti no e mofa ya kire no ho nsensem na aba no ze de kire din na de twato ni omu kirem se court battle ye overshadows Kantanka funeral enra omu kirem se transition ha ya yen feature transition ha ya no enra dana ye maame adwo asafo ye papa kwadwo asafo Kantanka apostle ne baba peni no enra na ye se abusia ne kofa mu no na mo e de ko ye gomua mpata so nim gomu mpata bia bia papa Kantanka adwuma ku no wo no aha na wo kire mi say transition no mo de hairs na ba efunu ka na ba na aposifu atwa wo hia ye say o ye den wo be yifunu e wa ha efunu ye de nya hia to funu so no enti wo ye den ye ma anyifunu nra ye kira ye keka e ho ye deja na ye papa Kantanka busua ni bia be ka kire mi say ye mo wanwa say wo mo de hia wuo na de hia ye nya na yie ye say ye ba besisi ade ye ba cheche dibre omu kirem se binsi da asante memle ma ho kwan saa na oman Ghana kra no ya mamle no so saa na ema no so enti anamontu a aka na mahye bedwen de ma de hye modo me kwa benya to ni ade ya de pa nta busu ne tachire se omu di kan ya papa na yie ansa na omako bie ne nsamanse so acheche na japade ahunu se wemfa we dibre we nko we ho na sabi nimpa wawuo I mean yanye na yie ya nipa ne kra nkɔdae na mo cheche tumi se we nkodi ade ebinsi da inteyende anamontu a ya maame adwo asafo tu ne de omo tachire pampinte no omprapra chire omo ya yie no ama kuti anyom ne de maame ode ba bi tunu mi se de be kwa mo fa hoden meje ekoso a sese ne yame ya atom enne o beto ase ne 31st aye ne basan akoso nti efiri ha me ne DJ Hitman ne morning show team no se ye ne ndo na so ye kɔ na gya papa ye ko pay lies I mean respect ye ntumi hwe me Kantanka nko efoma ye nko bi oh se maka kyerem se yie no so ba no amokoyo na wana ka se penifo koye otumfo nsi anem na esa afi wo mo nya bere se de mo ye Lumba no ye mpene kwara because ye ni de ye nyanye wie Enquires aka ne se movie production bi ba aha my Kantanka funeral part 1 and 2 aha Kantanka funeral part 1 and 2 upe biatwa ubeni wa Kantanka utumeba shofo sana mo ye nya funu ba ko no bia hwe na funu we de mutwu mutan ye nde mutwu mutan ene kura se ba wone se ye kobi se se ne nya second to pack e wo manim no kwasam ye ma we do ye oba ani adine buta ne kura ne se ye ma Ghana fo ente ye se e ba se udihie bi firim na se ye no ba ko take charge so okoye ye na mesra bo modern na ko na wa hwe a o papa hu no me ka kire wo eni se mo amanko no
Mutimi nyane mienu. Ena monko. Ha. I said because said the no see here ye ne de. I said dear then wa nko hweda de Lumba no. Wa wie. Ni wan ya nso ya ye. Wa ma no. Wa baka. Enti no kantanka de isa na aye. Eye no mayo me dopo ma ye no. Enti me de wa nko a e ka na aba no. E be ye so papa wo na wa hu nanim. Ohun eya. Enti no nkoso hwebra na ekọ. Enti fa kwa ka tambo so ni sina DJ Hitman atenasi no. Ye ma na kwana dwumadi ahodo na akọ no prepare. Enti ye ne koso. Eye ya koso. Ye frɛ be san akọ. Apostle Kojo kan safo kantanka bobra e de safatase ebekọ do ne nka ye percent ka fa no nyina ye baako de nanso anya koba na de eduru ni die enye adwuma be me ne fa ba bi ye adwuma se nipa no ye nsie ni nyana yi a ye nkenka ne samanse ana akamamra ne sa na tie obi wu na ye nsie ni nyana yi a ne samanse ye mie sukura ye hwe ba we kwa ya pedie di ni yesin dada ko sanka ho hwe nka ye nsie ade ye kura ye na ye ba bi awie ansa na ye ko bia o mon krata asem so na minim se de ebia ono no personally e na o yes anhyehyɛ na because amamla na wo ho no mo no obi wu a emra kwanso no ye na ye bibia toto na chi ansa na ne nsamanse ye bie so ne ya hwehyehyɛ ye to ho no se no kra no ajosafo de kokot ono abo ajosafo de kokot no ko no se na senior si ne ho e na chese ya ntwen ne si enti dia ende dia ya na ye nti sa na esi ya ne ya hwɛ ne mu se obi o wo sika bi obo bra bia no owu a we ne be senya patre momfanto mutirim esi ma ne nyamwanwa obi wa bo bra bia o wo sika obewu Ghana ha no ye benya patre Daddy Lumba ne bia no ene si enya Apostle Kojo Safo Kantanka say no why next are you looking forward to somebody should be next? You are not happy the akoso no ye ne nya ho na momu no sade ya na be trend na ebesi say de ye nya first to pack the enya second to pack no anyone want to benya they say to pack one second to pack to pack why ma me former do me kwa benya me parliament adu asafo quick commercial break here besisi ya Minia femme waso anyone kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pe baby meetings and our conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu de ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amoniaje, Echegusa, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Edai Papa, Inipadem. A buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Echira kwan ewo obotan so. Eni atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwase. Ye ne fire service station no. Eni di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homa yiso. 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Kofi Kinata experience in Tema. Friday, 25th September. Venue, forecourt of Chrome Pop, Community 9.
Yalande. Ghana Dradi for Mumbrenio. Afiwe Pram Beye the dead on First Trade, Pram Traditional Council, and a Center for National Culture, Greater Accra Region, under the auspices of the Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts, Ningo Pram District Assembly, Edi Jumedia Yatudin First Trade Cultural and Food Festival 2026. Bro homo we are entrepreneur, utomadia, we are jedini, and our business owner, and ya kwenya na ba, Ghana Diane pa, business opportunities, exhibition and shopping, and our music and arts, and our entertainment. Wo de jano, na yesansu bawo nyompa, nenya na yadi bro, ewa jumedia yasi, and yontofu akuku da indie, bebre kwa jumedia baso, fiada 14th, kopim kwesiada 30th August 2026, our Pram Anglican School Park, yanda mobia debut, sanse, 24-hour economy market. Upechinche mubia fre 0546 178 274 and now 0548 918 116 for partnership, registration and sponsorship. Shrecha Kwine all social media platforms for updates at First Trade Official. First Trade Cultural and Food Festival 2026, celebrating African trade, food and culture. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. DLFM 106.9. It's
619, 34 minutes after 8 a.m. here, and I saw the biggest breakfast show in the capital. I saw a bonus so yum. And you went Ana pebras ya de kana wu bra de yakoso wo mpatam bro no a woteso man Ghana awo for sampani for 2 na mo a be mo mai afane ntuma pefra no ya de kana wu e bro join you live on Facebook live on YouTube ba wadama na wonso wa share link no amofoforo bi so atumi ahwebi enana pay na fia da na pay ya de kana wu ya de ba kana wu yeah share that's all. Yeah, that's all. Ara pa be jofo atena se wa wutie ofie no so ye be mu akwanya ana wo de kana wu ade aba insuraba kwadwo same bi atena se enkoso hema e wa ha ana fe so kofin so ajoin ya na pay ya ye de kana wu ye de browo wo so wutie no ana pay wo kana wu ene sen insuraba kwadwo same bi fa mike na ne kita won sabos me de twato ene fia da na pay ye nti wo kana wu kwadwo ubre ni ye nkwai brako bra me na wase na ye nchie ne tiefo ano pay bi o enkomo ha me no endrada oswafo hwe atenten so akoburu biribi so na me boni tewpe enam bre nti no brako bredi kan wo hwe endrada ye government accountability series jumedi etu dwa attorney general and minister for justice ko kan ho odide ho nkomo betu dwa no manage bi ho ebi nso so na me be areas bi na mpese obeta chemante ho asem ebi ye fa so mampeni ntuato no na Ghana fododo na nse da nim so mampeni kura ntuato o me na ya de bia o maboye kro no ache yes o mampenifo na bogana kro no maboye kro no pa adenti na o ma na yewo mu no de o ton toast e wo kwan no de o chekere nkate esi ne tiri so koton tuato o mampeni tu kwan a ya ma na travel allowance ewiemhyen o fa kwan ye ne tua sometimes the tua mbatem fees nyina teacher ni a wo ye adwuma na busum de na ate na ketua so hu si wo tua to amoman one de won som oman o teacher ni de ono tua to on som oman o man peni adodode emu odin wo man mu nyina koma no no ye wi a na ya san ka kire ne se mani tua to o gini pay no onko di ne free I mean why aman peni fu abaso na mote ase no omo nkwa back na omo ntete omo sika na omo nyan ni nyina mu to onfa mre Ghana DLFM yemfam 1.2 o maboye kro no pa I'm telling you omampeni bi obosome ye ever since ye oman Ghana mama no maboye kro no na nipa mudi kan sha mamna ne ma Ghana fo ne ye widifo in the first place oman nwene Ghana ni ho no man nwere oman ne ho nso adentina de wo fom ton kitikiti no ye bodwabodwo no otuato no mampeni a ono na wo so a ye beka so oman yimu no omo no mo wodin omo gi pace akese no omo muntua bi better se na mo de aba no o ma ye hu so mampeni to no betua ye nim se de MPP na nisifo yitie we be hu so mo de ahyem so ba hwe ne wantua wana ba hwe ma hu so mampeni tua na wantua o de ta general asano se sia no ye be sere madwuma na aba no
Se say yes o mamla no magye atum. Say omo ya amendment ni yo mampani ntua to. Monye sika na mayen. Na MPs ni ministers no so mutua. Anasa mo so de ne muntua. Enipa bia wote omanyimu a wosono no. Say de yaji kokoo kra cheto no. The same thing, the same way. And so bia wote omanyimu o ya adwuma bia tua to. Entimi de mesre. Omo mo de anyiro mo no monye sika na mayen. Ente sa medwa wonom. Taman penifo no ma akọ no nyina obi amfa ne sika mra montete mo fa webo Ghana mpuntu eno wachi sa parliament na yesi ebe increase na akọ 300 no minnim nyina so no already the existing member of parliamentarians aye wo no Ghana fo na ngase ye pa ye ho aye hu yasene mu asat now emra hodo amaje badwafo akwahye na die mpa na Ghana nya free samra nim Ghana fo aba ya to no ye kire ya dodo na kasa se ma bedwafo no ye nse da nya wono so mfa so wo manyim sei sa enimpa parepare aduonu 924 na ye san beyi wo maka kama ma parliament fo no ho akoya adwuma no criteria ben ye de befa wo no ye bato mo so aba ne bato aba hwam ne beyi ebe hwam ne bepa wo no se ye nkoto mo so aba ne ye nto mo so aba nso a o man pen ne bebo din na hwan na okobɔ ne din ne kwan be na obafa so abɔ ne din so onko ma hye bedwam kɔhye mra no ye nim so obi o hye mra ye obi a so onya nimdeɛ wɔ mra ho ananya sa obi a wɔ hye mra ye obi a so onya nimdeɛ wɔ mra ho wonum mra wontumi nkɔsa okɔbo akɔhye mra enti kwan be ne ye bɛfa so wa pa wɔ no ma sesi o mo so mmeka ho 24 meka na nya 300 me da me hu se 300 de dɔso already ne ye wɔ no gra na ye hu ye pa ye ho asem 300 de adwobro medie nka be de anka wonde nko mo nsrahye kra na mo nte de wo ho no so a mo maintain because I was expecting so mbete so na ba form because yo na do so ma se bedwom a mo kwa he sa nkwesi he and then next one bra kobra mante age limit at the moment pension any aswafo any obi a wo so mo man adenti na o man ga na mamra no ye de ahye mu so obi nya mfinhie aduosia na wo so mo man na se wakwa na teacher ni wakosua homa na dwunuma bobio odu 60 years a ye mane nkyira de bio adentina obi tumi di be 70 years otumi ya minister na osumi di omampani abedi akire na no de mo nka ho asem me no amonya adwen ho no still no mi hia se ho no amra no mfa nhyem odu 60 years a mani omampani sifom to me enkodi mfishi aduosia se teacher ni nko wapon omampani mpon wodru 70 ya ma akwan kwadu omampani wunya na bedi akire ne ye hu ne se o ma na ye hyehye no obi enye nya bi obi ni dim obi mfa kom na se yesi ye ya mra mpa so ni mpadu mfinhyi aduasia wa bɔ ne bradu akire onwe na home a it must apply to every sector. Okay, we ye minister o sa we ye mpio we ye hwanye o ko hwe mehye badwafo no ko hwe ba bi obi mfie adu ote mehye badwam ho adentira age bi a wanya bia no I say apply to each and everyone equal. There must be equity before the law. Ni ahwe hu ni say wanya mfinhyi aduosia man kwagina say obepo mampani ye nto mawo wunyina kra na no yenyin free woni yenya teacher ni ono no wakosua de wabɔ ne degree anko betumi akyira de after 60 years yes so onkwate na fie ada na obi de 60 years ono oda so wadwen so do bu oman ye mpe to me mpe intom kwate sem lastly na me sɔre so no ba kɔbra s grasha mante ho asem ade ba ko Ghana fo akasa ho ase obi ko ma shebe dwam se parliamentarians na sen 276 o se ye be kwa 300 ne ya to aba na etian ne so Ghana fo pam 200 na 200 na ekofia nipa ba ko kwaje approximately 4 billion na ode akofie Ghana ni to na ye ne sa no na nim se nka nipa be ka ho asem se samla na de anka no so ye mfa nhyem e kire din ma moso etimesre sa constitutional review committee no mo ehu ana se o mampani ko betumi atu ho anamo wanka memani beje sa s gracia no o mun ko yimfiri honom Ghana ni a teacher ni opon no okofia ye ntam tv ma no se de o mampani ko e de dodode ma no teacher ni o wie adwuma no wokwa ye ntam hwe ma no police officer opon a wopon okọ retirement ye mfa hwe ma adentina ehwo ne de ya ni se member of parliament okwa ye mfa we mfa ma no obi o mampani okwa ye ntam we ma no me kro mampani kura okwa ye san ma no e cars ne adane ade ne muntwitwa sa ne me hu nyansa bi ewo mu oso obeso hwan opani obeso hwan adwuma ne ye obi a ote oman mu bi o ye adwuma no office na adwuma no wo ye onsomo bi a mampani ye na adwuma so mampani he is not serving anyone o mampani nsumo obi a o ye na adwuma e na waje ne pay member of parliament o ye na adwuma na waje ne pay onsomo bi a. That is the truth of the matter. Ghana hwan na so hwan.
munya sa agudie no omampani pon ani sika na wanya no mfa nkɔhwɛ no ho omampani yetuna opani yebatua ne ka kopim so obewu yebatua ne ka kopim so obewu bisaga na fo makɔ pension sɛ sika sa na bosum do a omogye kono baso obesom man na mpese mete as the leader of the nation na adwuma okɔtena office ye na adwuma na yetua ne ka oni ni sika onyaye hwekwe a wode ye fa so mpanso o masore Ghana sika be wie na mo aye ne si wantan na mo de akɔbɔ bra poto ye wie ne ya sa te mama sika sa akɔtoto adan ene afie nsase na ya sa de ama no why me de me no mo nya adwen o mo twetwa sa ne ma no mfiri honom enya afi na wampani be kwa akwankwa nsom ye nyae sa ne ma ne ye obi adi na adwuma ho sa de obi kwa okoye titani okoye we a opon na okofie ya ma na hwe no sa pepepe o mampani pon a onkofie ni sika wanya no onkodi ekire din because titani tu kwan a ye ntua ne ka o ono ade ni sika na ekɔ adanti na mampani tu kwan a ye nim sɛ ye osumti ya de bibia ye ne free okofie ya sa tentam dynamics cars ahodo asa pe no so ne nsase ehwanye fante me de sa ne ma ne de o mama mla ne bedi mu a momfa ne nyina hyehyem o munya sa kwankwa ne ma ne nyina mfiri honom na fi ye hu sɛ ye ne abre sɛ ye leadership na ye som oman ente sa de a sɛ na me hu sɛ oman hyehyɛ pie beboa de ba bebre na ye fine but ebi so de me ne o munya adwen openi me de manu asi right insuraba kwadwo sa me bia na pay wo kana wo ye das papa nkoso ma fa mic na afia na fia da na pay ye ntie wo nso wo kana wo me de me unim sa wo ye Ghana ni a e wo se usua de pa na hu de ekoso o man ni wo ye Ghana ni a e wo se wutimi sua de pa de amanyofo no de wo mo ye wo esoro ho no e wo se wutimi tena se pa na wo hunu se de ofa kan ye mu bi wo ho no ma obi wo ho woni mumpo so mampanyi no eto e fe ne se to no teacher ni kwakwaye adwuma na bosome beso no nakatua ana na esi ni ba kwakwaye adwuma bosome beso nakatua yate vat yate wei be we na sika aka ne nsam fiansa no manum na omampanyi na wono no woji sika puduo eje ntale allowance woji hwan allowance woji we allowance wo chese allowance bi woji no ontua hwe free woni namu ena wo wie nso asika obewie amayo eno no yenka ho asam sika odi be kofie maaye wono ankasa do odi gu ni botomu de yimeka ye so obi pribibi anase bia ye fa security ni ade a wo mo obeso wo mo do makogum ni nyina ye nde mfa ho because on the down on punti in the mai but she say at the end of it all no vat kakra was what no the support or mine no and no so ama it tells you say so to na woni ska wo because one hwe because we di hia because at the end of it all no obeso na busuafo nyina no mo nyina adi ye na wo gutifie enti ehwo say mi no ofa ya adwen pa na afese so omo monitor mayen say no ye ti niema bia se wo manim enti omo monitor one way or the other da bia omo mayen hunu amampanyifo omo twam no omo mayen hunu na afese so say sika no omo fa mara ne ye beje oman no ye ho kire ye yankasa ye ho e kire ye afese so maame said nam tamaklo ni nsama e ba ye ya chese court say woni dansie bia so me ntiasie yen judicial system na wo mayi mu ye court sam no me chese metimi dadwen ho say what is going on sa asam be court ba ko ne tena ase di asam ne se wodi fo ye hu no ya che ne ye ni say we so ba wo say me hu fo die bia wo mu enti ye nyan no won fo ne hu nkodi na ye jaino na wabefie enu nti echese tise the NPP for kacha ma wuntumi die wono so no se nekura no se ye nyina mafia ade echi no mo ba sika no wadidie ana wani die court beka se woni mo hwe judicial system no ede na ekoso wo manim yenim court na nkasa no ede na omo ye so omo hwe na se na ye ka no omo hwe na so omo ntimi ni a omo beso ya ye mfoma yi Antoine ade na ye fadua emprepre kire kama na de bese bia mu de mu ni mu wa na ye nyina no na mokọ na asem kofa na asem ko because enko ba se sika na maami no yesi wodi ya court gitu mu sa mpa sika no wadie no na maami na nkasa ko hye abrochire tena se ama na ban ba ye no waba no yesi afei de court se maami no wonfa ne hu nkodi kanawu won fa ne hu nkodi o ye jai no so won fa ne hu nkodi because court say adanse bia ni ho akire say wo first ka bia and then ye free ho say ye oman a emra eye adwuma emra be na eye adwuma wo mayi mu I don't think there is any law ye akire say e be tiro hie ni na sika ni de eja na life ama ne say onkonko tena se
Okay. So for me, I think say sa near marketing kitty way no. Yam or mine no so we or my Ghana ni ba me sort na se nesua na follow trend na hwe de akoso pa na fa to abraba ho. Na wo kwa to aba wo hunu de obeya ho afa because enema akoso wo man ni mu no so hunu. Wo beda adwene ho a wo nte ase. Wo beda na oman no ada ide na ekoso e wo man nim wo beda adwene ho a wo nte ase. And then the last thing they say yes ye de brashe bedwamfo parliament no yes ye de nipa 30 beka ho amoma kogina 24 omo kogina constituency bay no constituency o man be I don't even understand. I want to say maintain said of maintain bibia say parliament in the akasa oman no ye 270 something constituency na ye say the 24 ba be ka ho na ye 300 constituency be na do omo no ekwa akogina omo ma ye hunu constituency kura ye dis edipa 24 no ekwa akogina na so omo kwa akogina sa constituency ho asday and ye kofa wo mo de o makoka ho no mo sa baji sika twitwiri die no wa betena o mayi mu ade achi ade sen na ye disika sikadie basa o mayi no sikadie basa na ekoso wo bia ma ne ho so ofa we no mo asesa for parliamentarian dia na wo ka no o se pe ne kasa ne kire se said the tie no almost already we have 276 constituencies no eno no monko yi mfiri ho okay enti de ombe ne say obi ho na wadi de ombe pani paku o modi de no be yi bi afrim ombe yi bi afrim mamu and I think say going forward na na matren ko bi ombe yi bi so afiri ho no de but I don't know the criteria from the best select wo okay no mo betena ma she bedwam ho ombe ho mo so ye MP ni bi mo so akudi MP a constituency by like no they are not going to be selected based on the constituencies na me kira so may be every mom madi dem that's what he said yesterday o may be every mom madi dem ema ene anyumfo no biam na o so akoma se bedwam enti no minim se beto aba ana se o mampani na ekobodi me ka se ho ne de minim e sempi beba ofa enyam ayo obi be yi de yere akotena parliament yes and I constituency by no because we want to say a selective favorite near the makwa kogum where NPP ni where NDC ni yes so yes 24 ube wana akwaya monya sometime na be so na akotwe sika oh me na be support ye me na be say at the end of it all no ni nyina ba akwaya politics enti yesre sancheche mu no emra ni ehunu na Ghana judicial system me I still have a problem with them that's it enko sorry my dasi ana pay my men can for fast trade na fi pram traditional council at the afi fast trade cultural and food festival jumedi ebaso pram for the 14th to the 30th of August our pram Anglican Park and so coffee ana pay for Mike na mean ti we kind of wanna pay nyango point shiraba ko jo sabi bi kese na maybe ka so 1 minute 30 seconds na Hitman if we neko ye the time we two bi akasa so inti shiraba ma me timing there me so me man timing Hitman am for ya de bi na me de pa okay obi ton kube pavement so e no match no na o kan comment section onuma comment no nkofo bebresi oh there be wrong so much na ni ade o marry the better so ama me okay na nti o mo ka say wrong ni say ye the handcuff egu ne nsa no nko wi ade nti wrong so mo the handcuff egu ne nsa see honum no omo every legal right so be arresting the handcuff hiding egu ne nsa cause we boom na so yes cause we boom na so intin obi oton ade o pavement su bian enkan hu say ba le critical no mo ba ye the handcuff begunsa a prosecute you. They should know this. And for ayade so much no na emom inkofo bebre na gu kwan so o mo ton ade e o pavement so a ye nipa dodo na ye den ye nam kwam yes insira betimi edi adanse e poku ase omo di pavement no omo yes overpass no for cry pavement kwa no obi wo fufuo wo ho point of correction omo wo kwan no omo wo pavement no so omo wo ho num omo ngu ho omo wo ho yes omo wo ho num omo ton ade te kwan no omo te kwan no pavement no so na e wo se nipa fa so no na cars ni mu mfa kwan ni mu no cars ni nipa ni nyina nam kwan ni mu ena ebi mu de ho num aye dwedi bia omo ye de omo di dwa wo ho enti na ba
AMF no inform mani de enko these places La Paz Kanesi Pokuas eho nyine bi gu wonum Hitman me do ma se nemo me kanewu aye kese po bi amra Facebook mra ma me hwe. Okay. Johnny live on Facebook DLFM 106.9 na bra be video and I say the edit so live on our Facebook page. Yes. Video no sisi ano galamsey na ye ka ho asem no a enu hunti ya ti peni ba ho ho no galamsey sisi ado mu de du mpona no epona no pe eno mo wash yanea omo wash ye mo sound no e fantima mu mo sound no. Okay, so yentie sound no. Okay. Right, Johnny, you're live on Facebook, abra. Yeah, your video, Kofi Eka Wasam. Why is car good for you? Why is car? Why is car? Why is car? Okay. Man, why is car? I ska bakrum. Ska bamfantimem why is ska enti god ne yetu opona no god no mu empona no anea no e no mu si god epiem nto mo ye galamsey wo empona no e no ma tu empona no amna na amna da empona no e no mo woshi anea no egupumu sisi no ma say river pra ase densu ase brem sisi apono so na ye nam gumomo ye ti enam eton no aye nya bi di no sisi omo wo si gold no egupum enti ye nche ye nya na monwe me boga na ni bia me maga na ni bia ya awo ese enche ye nya fish nwe octopus ye nya bi nwe catfish ye nya bi nwe monko ye nya bi nwe ko sisi an omo pamo emu ani nyina efiri ho omo ye gold mining na ye be sire mpanifo. Say every face be I what this particular video we mu bia no omonti omo nipe bia wo bu bia no omonti no. Okay. Na say the last time me can say gold no omo ye no illegal mining no omo ye no enye ehonkwan enye nipa ba honkwan na ye ena enye chema huntumi kwan na CEO for illegal miners amanfo ho no mu ye gold ebi nie ti baby galamsey na duru no baby galamsey na duru ye mpona no obi amra Facebook mra mehwe enye machines na wo no mo ye adwuma eno mo wo se anea ne gupu mu seeing is believing obi be feel say ebi antro na wutwa we dey Johnny live Facebook na Johnny live on DLFM 106.9 video ye ka ho asem no and that page no so ye ka ho asem and na pay wo kana wu dwumadi so why is ska sisi a why is ska ne dey free room asay ye ndua ye duadua ye nkwaye mu tese ya se ho apamo ye kana sen nkusie ene ayi otwe ene adowa mu nyina free room sisi a ye dey du face fo no so nti ye san be pamo face fo ni nyina free ehonu. Okay, this is very bad. Na ebe srempeni fo Obia na nimo video we mu bia no omonti nipa no. Okay, right, Kofi made us Papa Bernard Perez message up what the about Facebook page, you know. So I say Hitman tell Inshaba Kojo Samdi B Section 7 of the Income Act 2015, Act 896 specifically exempt the president from paying tax in relation to salaries, allowance, pensions, and grants. So I also need message up what the about and no. Yeah, for calls 059340 6565 0534 050 199 and Apayencha Efia Nyamicha we're live on TikTok all the way from Germany. Efia, good morning. Hello, good morning. Good morning, sir. Gideon Berma Sante. Naminchira. Naminti wanna pay. Only Omana Yina Yabitima Yanya Ghana this year. Yes, I say for any more contract. Omano Yaya Constitution ma anybody so enkan if you say ushamwa constitution no where the family mom di pa if you so enkan and the relation ka o man woni nyina abofo etini so
Gideon I know wagina baby here wa ho mana na engina so etwetwasi mesrew anu wagina baby here pacho yo na misraw right say yaman so bia tumra court dinasem Obia be ye djuma na fo so ba ho a court dinasem ade ne yamam pani fo no ko ade o mu nyina ba be ye djuma no mpon a na je so mu de o mu de abofo ne tu na mo right, Gideon made that papa 106.9 yamfa foforo. Good morning. Yeah, good morning, sir. Offer your attention, my minti wanna pay. Yeah. Morning nentia Yesu wacha o mai. Adentia. Ya Africa for. Oboy nkoko. Obia di 90 million cedis. Eh. Yeah. Some woman was wonyano. Yo, me kanewu ekoma emiana eni Washington adewo officer kreba eba police station so harmony ade be fatudu ni ade. Even police station kura da ho police station entrance no kura no. Police car be wura this emiana manya man chance na pa. Nke police funi hu ana. Me fu hu ana. Oh, I love you. So you are quite a name from. No way, I say, you pamo, I want to have a man, What you need to do? Okay. Right, yeah, so yeah, that's it. All right, Eric Banahe, aka Blacker, live on TikTok and a page. So, Hitman, good morning. Watching the show live from UAE, Dubai. And a pay, all right, Eric Banahe, Blacker, and a pay, you chill, Papa. Good morning. Yeah, good morning, About your first saying. I mean, you want to pay. And I probably be any fine. And society from Haina, you know, someone from you put your house. You. Yankopon and Cat wants to want to pay. Good morning. Hello. Good morning, sir. Exactly. Maybe I try your pay for us, eh? Well, the people do Tama. I mean, you want to pay do. And I put the bomb of Basso, papa. Today's the first time very no pay. Now, you say Bampay on Kia tours at the end. For so many years, what happened as Arjunaba? Can you walk? Then go back to studio. Yo, do ya that's papa. Hello, good morning. Good morning, Mr. Hitman. Kofi Mama Minti wana pe ukana. Hit. Chroma de Sergio. Hit. Ebeya won ye judiciary service anka yengu I didn't think I mekanisa. And I say law schools na yen youth no. Yeah, ye professor ebe call law no. Ye ko anka yenjai. Because so we call law for so many years. Maybe a unim no kre no. Onye de sefata na onye de etia. Like I don't see like school also unko. Ana 24 we na some of the Becca parliamentarians no. Hitman, I don't know any call parliament you by a that 12 plus 12 yeah 24. Hit. Aha. And I want was a ruling party and an opposition party. I didn't check that was a Ghana for yen to that. Kofi Mame that's papa Esther if you're live on Facebook as I'm saying this is Ghana for you watching live from Kakasuna and Canal number 1. God bless you, Mr. Hitman and your team. Good morning. Good morning. What do you have to say? Maybe I show me who your papa your first saying. That family do it. I mean you wanna pay. Minya I me brand the galamse bi na bitu. Now I say Obia the new will be on the question. You see, I'm one of the bossman walk at home. Police phone and walk on up at the time. See the property. I'm for the area was how. That's not what. You are what you almost okay. You. Mate, me that's papa. Hello, good morning. Good morning, Papa. Me patrol me who your papa your first saying. Tommy a bridge and come on up there. Tommy, my meet you. The person who say, who say, a day and third force business here, young per se a better man. Now, maybe my class year will say, young Ghana for your year ready say, ye per se a hotel.
I am ready. I am checking from Fourth Republic. Bosia ya bo. Any Japadia ya tonton on my way, come on my way to Dubai. Yes, calculation now. You're going to say party anyway. Party be obeying it now. See a tomorrow. Okay, right. Mate, me that say. Good morning. Hi, morning. Me ba John Kwashi alias Aputo. Mamintio. Aputo. Nyamesha mwana jema famu ye papa. Hey, Ghana pan. I must say 5 years. Hey, yeah, 3 years. I must say 5 years. Master say nim. Near the 5 years, no, I say a demonstration Saturday. Yet the more, no, a buy banner or any year. Could you imagine the secretary, the Cuba first or even the 10 years, blow my womb. Sabano year. Say, on by across the womb, say, dear, 5 years, no, a do bear away, and next lesson, no, on year, the neighbor to about the and the Camuyanosa, but some way to travel Saturday matter, and they blow pop. May I say, Papa, pass over to me, your friend. Good morning. Good morning, Ejagabra. Me ba chef say. Your friend na kwame. Na Ejagabra me say issues be cause na start say na Ghana penifo anso anu ana edereko. Ni wo awutu okwampa. Land issues be a cause na Ejagabra landguard fo bi tai kuruma na maba hesisia no. It is a penifo anso reso entu ho na mo sisi ya. Ebedu be na be escalating na me pa cho gina so na producer ene wo enkasa ye betu ho anabo na yahwe se bibia betuto yi esan se ayade hu hia papa enti yada se wonso watumi afrem. Hello, good evening, good morning. Me pa cho udin baby akasa free ye den de kwame is am tompa ball pam last kwame ma mintie wa no pay yo la kwa me kana hu koma ashama yampi masa ashama ya to ma bendi sisa 32 years ni ya komu masa ye ni kwam papa ye 60 kura wa ashama aden why no mp and a snowbird ani katamanso so joti masa ya kwanyina ye ni kwam papa ba ko katamanso district ye ni kwam papa ba ko ashama district aden but bia well, too bad went to me engine so 0593 406565 0534 050 19 and mamin come from Lumba in supernatural mineral water and from out essence in suya kama pa now what we have here jumedi bia wudi no we hear Lumba in supernatural mineral water. Good morning. Hello, morning. What you for say? I am body na from na ebo am man ti wa no pay ana better means me can win it. And before the small man 4 years. Yeah, this I guess I know. The teacher, you know, watch the and now go present the very intimate. On the day on the small man, Baba mine. And no, we can. Okay. Right, Mate made us a papa set what to me after 0593 406565 0534 050 199 and a pay baswa na wonso model comment about na watcher wadwin now do kind of wonso about what you so good morning. Good morning, many are Hitman. Me pa chef for say. Pacho wanyo mi name kasa friends on blue sky. Anya mi yanko. Hitman pacho matena se aju ade bi ho se akola on do 2 years, on do 3 years, on do class 1. Ye dini tu moto anymore. E dini ko school de bia ko ba kola kitin o. Nti yenye bi vi fa hun ansa na e be ka se be fo asan ko se accident. That say. Right, me so me that say. Let's do a very final caller na fa no pay yan sorry. Jumadi no so a very final caller. Good morning. Hitman. What's the ana pay we kind of wanted to say ma minti wa no pay. Hitman, the kana no. I have a meansa. Anything. So Oba Medina, any identity patamua. Quine yet by almost street light. Street light no with you know. Hitman. I won't what? The light in the Kramosa. I'm not for me. You know, I say you do about it and I say I come. I was to me threat.
contractor na as say street light station in Sano. O hwe na omunya hu bibi. E mu say o ma sisi awie na emu me de aka na o mo be ye no. O munya ntienti ya se na be bebra ti okoma eden. E de amaye. Ene Hitman Ghana phone no omo de akoma eden e bi agro because 4 years ne kura no ye tam wo free so ene mo say 5 years. Hey, come on. That's why. Me that's producer said the very final one. Now for you and wrap it up. Good morning. Morning. Yeah, Frost. Me patcho me who? Lashibi ma meet you. Me patcho na court na ye mamu ha no. That's law ni ebinom yusu na so ni ebinom so yusu ana. Baby I am ba ko na nyina yusu. Na ye de na court bi ageli obi na obi so say nipa no nye bone bia. Nti ni akwaso wa mamu yaman ye betumi akoya ni mini. Ye hwehwemu na kyerɛ sɛ ne hu ni asɛm bia. Pacho omo jeli no omo ko school wo fa omo ko yo mo law school no wa he asem sebe ayeka jeta mate be da say ye fa phone no ye fancy na afi no mema abedwafo ahwe na ye sorry dwumadi so kwayo so Ghana fo akasa ye chia Ghana fo ne na o masepa na yes opinions are like no so be ala last call me ni age ne ho pa o say na omo jeli no mo ko school wo fa interesting ni age ho na obi test be say o say constitution na exempt president from paying tax o say section 7 no kre of the income tax entina make a kira we say as a senka constitution omo ya amendment no mo yifrim MPP abey amendment pen NDC abey bi pen eno omo ehu de besere ne say no Nyankopon wa bie kwankese bi na ama Ghana se Ghana mampeni yem papa John Dramani Mahama ntumi amana amamu dia I'm telling you ye bebre pa no kura ne say ya mamra nsa de tie no chimatododo na bebre na wo mu nti so mampeni ene na bedwafo no doso se at this current parliament no akwaya te say enya hand parliament biu ti the democracy na beka bia na ye adwuma and this is the right time anema bia anya bia no kombetumi asesa na sample ama omen so man to me anya dia I'm telling you mun fancy ba bienso nka na mo hwa de nti e besere de o maye no ye bebre o maye fine nyame nshira o mo pa ebi nso aka o mo mfa nka ho o mo modern mfa nka ho na mwa se be ya ye hu beto yen kama nti constitutional review committee ne o maye adwuma o mampeni na bedwa kuo de na o maye mania so bebre makoma ko bi nso o manka ho asem no o mo hwera mfa nka ho na nye fine right me de ma no asi na me ko no seniors na dia woda ba ku bi abanti ye hwere mbo bonete ne yenko nti DJ yenko first one na ekọ de ma me wo fa sa ne den ede obrempon kofi yeboa a wo ye adwuma wo fache TV na wo ye free Barbara Kwanten a oto nkra e wasante mantem kumase e ma de kase yebo no wo kirim se ne na damfo na de nyina ne den ede obrempon kofi yeboa a wo ye adwuma e wo fache TV no Nyankopon de afa ba ko aka ne mfie ho to ma ne kwatenten onyini kire ene ye de Nyankopon emfa endom no happy birthday to you senior man a wo ye adwuma obrempon wo den de obrempon kofi yeboa awo ye dwuma ofecha TV nyame shop no awoda no onye ne sonko Barbara Kwanten no se yemfa awodai emfa emam na nasa awoda no ekwade ma me wo fa sa ne de Anastasia Okra Okran on right Anastasia Okran na owo site 6 community 1 tema honum en wo na we efri na de nyina ehon fadua Emilia Peterson a ono so wotema en wo se ne tema community 4 no wo into kirem say Nyankopon e de afe ba ko aka ya de nyina Anastasia Okran ono no was at 6 community 1 tema Nyankopon de afa ba kon aka amfe ho onya okese ompeja omfra adom kwa adom enkwatenten no yini kire ena abusuni na no pay wono mo sere edi amam we firi wade nyina amofedua Emilia Peterson ono no watema community 4 no se yemfa wodai emfa emam ne kwakura no we me wafa ase dodoa hima na ode aba wase happy birthday nkoma Mr Samson aka eye pa same kachiri now we show long life and good health I mean sure opinion awoda no oye so kokura so happy birthday to you Mr Samson aka pa same kachiri I mean sure opinion awoda no onye no sonko apomudin a ekonka na no nyini kire ene yidie na pai yesre ediam we firi wade nyina Cecilia no se yemfa awoda we no yemfa ema wo yo na nkoso hima yeko enti trene say sebe obakwasia ena on sacha na trene say sebe to sebe o trene 1 to sebe ba wona 1 to sebe enti kade se na trene kan pepe ana kwadwo trene say kwadwo obakwasia trene say sebe ni bible mu enti kan se de bible ne kan ya ana koso ya ensu rekire kan se de wo kan mate enti trene say obu ntira so trene say obakwasia ena ensisa na dwen enti se ye hyemra
na edru ebrebi na emra ni hia nsakyeraye because oman ni enyini wo mom hyehye emra no saabre no enye nne kora ache enti no se edru brebi na se wo sensakyeraye be ma e wo sensakyeraye etimi be enye se yetena hwa na yeka se emra ni sisei na sei no saa na ekoye hwe nkoye na yense sen mu dia na enye se enye mfata ye se oman enti ye behwe se to da bia na emra ne te saa de ne nso so no utimu se achia kakra na osesa na eyeye na de mimi di twato ne se 5 years so man panyi betena so no bu man ni mfie no mema dwen mu no me de because man panyi bi nansen Ghana man panyi was 4 years is enough. And see if it's enough, me yes sure say 5 years no 1 year pena aka na betimi aye bibia. Enti no one more hwe na 4 years de dia ma omso munye no munye no munye ni yie wo ye di yie ye beto aso. Wanye ni yie no akotana se because me 4 years no cry wa ma me. Now 1 year cross so timi die bibi wontimi fanya enya afa ni ebeto aso abeto so ama trima ya de ye 2 years a nko obi abanko baby because wo press ebeto an so enti masem tiawa no yo because when me da se papa ba ko say obra no se ndo ankwanhia na esi dworo kwa kramo no the latest development aba kire mu se abofra no baako ana omode ne kopie mum ewo ICU intensive care unit ewo police hospital yankopon anye ni ne ho afofie wa free mu enti yes no nendo na Obia mu ba for now onim ayana eya se oba time ne ba ebeko school wahwe akwala yi eja ne kwan so nko school akwala yi ko suku aba na afia akwala ntumi ama medua eya eya papa so there is a latest update the free Ghana National Fire Service for Ediaba ADO1 Aleskin Nati Department of Ghana National Fire Service PR and odi abetu dwazisi abofra no ba ko ne kotodwa ne bie ye kora enti waye yankopon dia enti anu ya rakosama ato man yema na wofo ne nabusuafo nyina yemom shaden pa right so sad Edding Kofi Hitman ko ene efiada me ma osima be ne nsa mama atre man start this akos ene mi nua ba birthday nti ma me we si mi nua ba na nsa nsa na all the time I do ma me ade ama me ma me fa happy birthday kese pan koma oh am I Kofi ubra na ekono my alchemy two brother ekono it's man I was saying me dim phone to so and there okay uchu mu tan o de meka okay so fa fenu ne to so I me dim phone na mo marry happy birthday kese enkoma miami nuaba ajoa brago nyankopon ye ne kese onyini mfi adom nko adom ne obra o birthday ka edam so me twimi mu tan me de oka it's also a very beautiful lady she's so pretty me opinion no nyankopon ye ne kese no onyini mfi adom enko adom okay mame amen o bless yanko Hitman, mami how many minutes? Me mouth says I would be 2 minutes I birthday wish and account 30 seconds. Hitman, sisi ade enche ayero next week me ko tattoo. Enti no me pese me yegu me boso say enti na me so me catch on now so why be egu o ha say o amanfo nam no mo kika na na mo mi tattoo no do bring tattoo na say ayeye ono no de no ho no de na basa no say obey ni kun tattoo atuna basa obebo ne captain's band odi ene de o hwe na was skinner na wakoye bi uni skinner na watena nche Hitman so was skin Hitman was skin o bright kakra na so o ye dark skin o ye dark skin Kofi eni bro Hitman na masandi ntia kesi akoma ya honorable tupakwa adwa safo kantanka okukudurufo yes adwa safo and they do too independent you know and they do too no Hitman in rap penny be the point be call Hitman and American he kojo safo kantanka yewura ene kojo fosu okra fosu omusu nipa de Hitman what Famisi hwenna Famisi so mahu video no Famisi Hitman I was say bobra
Mate me da se papa pa bra so e wo se ye ko anopai minchia afia nyameche wo hwedwumade no live e wo Germany ye chia wo ne abusuafo no nyame adom ochena ana summer rep your Jesse party no e ba so Sunny Deck Mönchengladbach summer party no e ba so rep your Jesse dwumade no e ba so wo Mönchengladbach intino bo modi ase won so wo be hye ne so abusua e bra so e wo se ye ko weekend upia no are very very careful the obedi the obenum you need to be very very careful. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, Enquires production team no. Insuraba Kwadwo Samibi na nkoswo hema. Ora Michael Se Okocha, Ifira Melon, DJ Omario, Ora Samuel Kwadwo Akwa. Mzigibi anapay yada se papa pase na watwe mu so no wachinchim fidie no e dia man Bismarck do say e dia godie mu nsem by. When you say a prayer, say one for me and the entire staff of this very network, DLFM 106.9. Beautiful Friday morning. Enjoy the rest of our programs.